Emma and 9. Wonderful. Or 4. 4 kids. 4 kids. 4 kids, yes. And I have 4 children. And then yes. Kids, Mususa, we children. We are children. Emma and 9. Now, you're in Adelaide. Tish. Wonderful. Kudu. Tish Kudu. Oh, Adelaide. What do you need? The Adelaide. Adelaide. Yampaya wasn't be. And Adelaide. Or man 9. And Emma, yes, Emma, yes, Emma 2, Member 2. A pie. A pie. Or Moody Chimpe. 88. Or 4. Oh, 4. Now, what do you say? Sabre no, ne queen, dear, she ain't. Or 4 pet and 9. Man 9. Now, when you're 40, 5. What's it? When you're 40, 5. Una wucha mfina na. What's it? Una wucha na. 90.7. Una woman be. Ombe. Damn man ombe. If you're not the man ombe. Triple A man. Yes, more. Triple A man. Now mine been over 40 years. What's it? Mine been over 40 years. What's it for you? Mine they started 35. 35. Every 35 go nyaya mine. But and now nim. Enyem mine. Dia. Man. So who dia no kind of mine. Human. Mine womb. Ane. Woman. Mine womb. My womb. Na come mine. Share. Yeah, mine kwa. That's a who ya mine. Your mine. Who ya man. Gentle mine. Gentle mine. Fanso. Oh. Papa no. 88 years. No 4. 4 children. Let's wow. 40 the room. Mama bebre kura. Okay. Our 5 and not just a pump pen. Yama Facebook for. Wo no mo a enime na obese we dey re age ababe to ho. Ane mo ni ma pamda da no age mo famra why. Na wasi bisa 88 no wo 4 pa na pamda da ma bia wanya nu 40 kura no wo 5 anu edene. Samati ase mo fa ni re age ne mbra. Nkoranza ne tachi mindful matonkra. Ebebe se ni blekum ene do ma. Mo famra sunya ne fo so ka ho. Mo famra yan apamda da triple A my ni fie no. Wo de ba. Mo takwa ne takura de fo. Takwa ne fo so shey. Kuma se fo so ya tonkra. Enti wo de obehu. 5 for the anu adine. Se abrewa sompa ebeka se abake adepa nim afama one ne te hoi sawa hu na obi nsu nim a ofre wa akwa bi nsu na wo de me frɛ wa akwa bi sa nkura nso omunim kwa da akwa ye frɛ ne tompa ye nyina ye tie sompa ampa enti sa na asam ne tie na wo hu se anopai ensam no de edoso na mo nkafra se ye de awere hosem na ahye wase ni nyina no se ekanipa ho aneo ya yire ye hu dabi ne ye ka kire se ye tekyerema mpra ampa enti etimisi enti enyasi a eto obi a na wakase wo ma ne ya wonko na afie wa ma ne kose ne kire se ye ne ukuro se de ato no ebetimi ato ya mara ye ane enti abusua ne hyeden na enyumtuku no nso enkafra ye tie sompa wo be fa radio ahodo so wo be bo ne nyom saa nenso wo be se otiase no na ye nhyeda mo ne kesesa je se adada mufu na ya na ye bo bo nkakra nenso nyame mfa ne kransi yi ene nsam ne de doso pi ne gua ko so jumadi ye frɛ ne Ghana today se wunnim se de Ghana tie firi na ano enura enenna tie sompa na bewie no obon se Ghana be se nkun nyina ye tie sompa ama enema akokoyie na yeka osibisade eno wowo ena aba na meyonko bi na ka se se wuyi nkwanhia firi ho ade adi owo ba yare yale enti se yare hyehye wo ho a emfa ni agoro debi entenatena ho ka ho ko wo no ma ben wa pomden mu ye hwew na ho ntow encheke oba bi eda so ka ho ko ne ye hwew na ho den mra
anopei yema maame Jenopoku Agyeman Obenfo yema na pote entem Sompa FM yema na pote entem so no enra no se ne ho ye oh ne ho ye ne ho de ye Ye Sompa ye hia ne nimde ye hia na adwuma ne nkasa kire ye hia papa sei maame ho ye ya enema de dada ye na mum munya ma ne nhome munyai na maame nhome ena maame ye behwe se o hote sen ye be srawo no wo makwaje ho aboso no wo moteto afi ne ye bedi ye nkomo tenten Ghana today so what you say Ghana today Ghana today dey etimi ye no ye tie Sompa bi be ko o maame me ye ntwa foto ena maame se munya no na won home enom na aduru no woni di na ne ho ntɔ na ne ho ntɔ no den na wo mra asem na anye aha enye fa yo Ghana today wonderful na wọ́n sẹ́ bíra na wọ́wọ́ University of Ghana medical hɔ no center ɛgye ayarehwɛ no wonderful ebinom sɛ na hɔ no wɔn hwɛ no ana yɛsɛ yɛmfa no nkɔ ama no ne na yɛnkɔnkɔhwɛ no wɔ Ghana ama no ne no wɔanya nkɔ ana wɔ Ghana no ho yɛ ɛsan sɛ wohwɛ mfidie ne adɔkotafoɔ ɛwɔ center hɔ adwuma a wɔn mo bɔ a aborɔfo koraa ba ha bɛgye ayarehwɛ aneo na ɛno akyi nso no sesi wɔn mfa no nkɔ 21st clinic Dr. Blessed Foster and Dr. Sestos no ho na yɛhwɛ no what you say enti sese no Kwame Richie wo hwɛ yɛn Dr. Rich wo hwɛ yɛn Efri Kumasi 21st clinic wonderful ehwɛ adabraka ya ka kyerɛ obi bia da wo hwɛ yɛn 93.1 ɛwɔ enti obi bia da wo Kumasi no ne mpɔtɛ modi for 21st clinic wonderful. The sciatica expert sciatica commandant the 90.7 FM da wɔn de twa asa no ama afoforo ɛfa so afoforo no mo fa so ni nyina wo mo boa da wo ntimi ntake ma me akutuba dabi wo ntimi ntake ma me akutuba wo san say yɛn ne ɛna yɛyɛ the sciatica originator yɛn yɛkɔfa ba yɛn yɛkɔfa ba ne yɛn yɛ hwehwɛ mu no hunu yɛn fritete ne ntin kwadwo na what sciatica pen papa na mente da 21st na man bai enti 21st yɛ hwehwɛ mu no hunu sɛ yade we kum ni papa edi ba bi a yɛ de ahyɛ SSB lack of knowledge my people perish yɛ de ahyɛ SSB yɛ brofo abo sɛ oba kosua ago no wɔsɛ me sɛ brofo firi no see no yasa ko tɛ de yɛ kan kase yasa wɔte be dane eyi ebinu nka na Nigeria for say emeritus mo na obremponi fees ni Dr. Blessed ni anya asem wa na enne ensam no de pii ebugu apono so wo sa fofi a ye die no ye nkremofo nti ene ye di sa dai na akwankyere na wo no mo yo ye ni nyina se ohwemu a de no wo gere o ya akwankyere wa amfere no oji na ni kura ama no de na wonim braboni bibu wa anko ho wojaye na eno na chief mam de atodwa se sade wo mutumi gyaye kyere kombo some no wanwo no wo kwaso agyaye a wunwo ya de kro na ma wo nkyɛn no wojaye ebeyeye yɛnyina ye tie Sompa wo mujaye nso a ebedoma aboa ama wo men sade epese ye niema kɔ no ebetimi akɔ ama enema ayeyie emra se badwafie ene sɛ na ye ba bedi sa fofi wo mo tena asia besi memene da na nsam de wo mo aboa bia no na bele nso wo ma pass be de o ma bele bi ai mo bele bi pa akase e be sa me na be ye law wonderful na mampani nso be hwane ane enti ebi ne sɛ wo no ma etu agudie na emfa mra kwan so saafo ni nyina won ba be di santen 2462 no wonderful omo so omo be ye firi ho omo be ba setena bi oni de ni ate asempa omo mfidie no gu kwaye ni mu nyina yese mu aprutu mfidie no mo fa kwati kwan ene koko wura nsase no so no enye pa man na kwaye ne sa line no so omo be ye mampane de atodwa ekere se wo hwe kafe koko cashew ana se enkuto se nnue nyina no nkuto ana nkuto nkuto ana nkuto o kan sen nkuto okay ana so kan sen nkuto enye to ne ye die nkuto
nku a yetime bɔ ne tɔ 90.7 na yɛn so yɛka ne nkuto nti ɛno yɛ tu bɛn no to ni yɛ ade a etimi da oh okay ɛda wodi si wɔn wanya ɔyere nku a ɛda nti kane no sɛ ayi wɔn ano wɔn de kɔ akyi no but nku na ɔyere nkuto wanya ɔyere anfa ngusu esi wa nada ane Sompa FM mo na yɛka ne sei no na yɛkɔ so asɛw sɛ Sompa 106.5 yaba na yaba na yaba ne som a yaba yi enura sɛ uhunu sɛ dwumadie bi to odwa yɛfrɛ ne sɛ third service ɛno na mango day ɛde som wɔ no efiri no nsom ebre mu hɔ a ɛde korɔ no wɔde som wɔ ewie powerful prayer, powerful worship, powerful speech. Oh, the man is good. Ewie ya ena efiri du ba kosi donko sofu solo nso tenase na ese wani ene waso wenti bia wayo oh nanso sese de enyaba kosi fiada ginam sa belaba kosoa na ene Sompa nante na adekye joada ebe jumade foforo ye wotere ne ho abone deja naked amo bia hwebi ne rutu ne lata ne secret ne bibia jumade no mobro wasem eyo bia asem ene joada joada ya oba pa kosua agwa ade kosua nshira betenase na wonya tenase sanso a waka apamfo de ne apam ka ho apam ka apamfo ne ho wonderful nti minima asɛm a ɛhyɛ ho ya ɛwew obra no bo abo nani akyerɛw abu aninchie ama wafa yeyam na wopɛsɛ ɛnyɛ suade ma afoforo wɔn sɛ tworo no ka asɛm bi na anwuntofo no nso de to nyom wɔsɛ bra na yɛkɔ amanyɔsɛm no Sompa edu ba bia na yɛka na Sompafo de wɔn so wɔn nya amanyɔsɛm no a ebu nipa nimtia ne yɛnyo de etietie nipa binum fa ahodie so no ɛne de yɛnyo 90.7 de nokore ka enim no Sompa nyo bi na emom de nokore nyame anim nokore ewom no de Sompa ye enti dwumadie no yato ne din sɛ for God and country ɛno ɔbɛmfo kwamna bochi ɔne na bɛtena agwam na apamfo no nso dɔɔso wɔno mo tena se a ɛne yɛ sɛ woba na yɛ nkontompo ne nabraba na aba betwa ɛne gyina yie wontimi mba emu nso wɔde nokora asɛm ɛne nam de a ɛne yɛ Sompa 106.5 ɛno no nso yɛwɔ baabi asɛm mframa Facebook hɔ yɛwɔ hɔ ɛnsɛm no deɛ wɔhe ne kura wo yɛntoa so na ɛno akyi no wɔ mo ntwerɔ ahoma no nto hɔ ɛsiane sɛ yɛba bibie ahoma no atom ama nsɛm aba yi wo nso wode awɔ wode aba abɛto so na wode to so saa no yɛ radio no dwem no yɛmpɛ hwie eba ne sa obefira ahoma bia wo yasom ɛno akyi no ɛyɛsim baako nti wosim baako no nsɛm ahwie agu wobɛtumi abɔ ne nyinaa tɔfa abobɔ biaa bi ama wo nsɛm no atɔ aso mu nti bere kɔ animu no yɛde ahoma no nso bɛto dwa Facebook wɔ fa comment kɔtoɔ na yɛbɛkenkan ɛde ama wonderful nti adepade ne kura wo medase triple a mine wa hofa no nso de apai ya mentimi nkane kɛse sa ubetimi aka sa unua ba na me unua ba na na me nti ubetimi aka ekoyi thank you I say kimpaluta nyamo wonderful yanko yo ebusia ye hye ensem a aba adwa so ebia na no pe wo Ghana today so a baako ene se ye nyina ye nim owura kwaku ayidohu wo kasa wa ha debu wase wa no de obi apamu ni free NDC mu wase wo bia apamu ni free NDC mu wano wankase waja NDC ye nyina ye tie so wankase waja NDC wase den secretary no ene ka kire ne se wo ma suspend no kakra na no kura na o ka se ya suspend no ono ya fa krata bia mehye ne nsem ese krata we ni agina so de suspend o e bia ya suspend 6 months ya suspend 1 year o si da bibia sa nkoso enti za den secretary ne so general mosquito se de wo ye chairman no Johnson ese edu nketia onyanfo se kwa brante
wono ene wo ka na asemi enti wonyonyafo kwaku ayidohu owura kwaku ayidohu say NDC de won free mu mate de free wa ba no na areho semba akobi nso e wa ha triple A mine asemi aye mareho pa o me gidi ye set ye fon so be ye o mareho abranti wa bi a wanya mfinhia no dunkono wa ye fama wo ye kuani upie mu asante mantamu a eja said you wodi ku kakrakra atwema nwabiaja south mensininim ena wo hye na wanom se toase no so hye asante mantamu na akoda yi 19 year old boy you toase secondary school from motos toase sa ani wana tos dem ka say ye toase okay Facebook of am family ye ne si ye ne mo a o toase secondary school no e toase na tos omo de beba sisi a abrantie yi na wanu se woye kuani emfinhia no dunkono ana ya kire no na de enti a ya kire ni nyina ne se wakwa akekaduru sawsi o areho obi afom Ghana si kasa ya kire no onam ha billions obi afa billions billions odaso nam ha abrantia small boy wo yekua akotu obi akekaduro kakra so okowia se wo de kwa akodua bi se de krono de enye obi ka se krono every pente bi pente krono bi aye krono what you say yes krono bi aye krono enti mo wie billions ni trillions na e phone yetimi kire wo mo prosecute wo mo yeyi what you say na eye mi traso wo no enti wan msa akekaduro no maame bi a wono ne bohye ese wankwa afum ena ne mema mienu na ekofum no mkoto sa blanti ehyefuo yase a wotu akekaduro yi ena maame di asemi kwada court okay se yenka ba ne di kan mba kire no nyankoba ekuro ni di no jankoba okay jankoba no mse bentu ase enti court e di sikabotene 17,500 say 17,500 esa ka ho tobo 170 million titikano 500 otu bag say bag do say wo mo se ayi akakaduro na wotu ye no ne buo no ebeso 4,800 okay 48 million ane na court waje no 170 million yes se wanya okodam abosome makomako nsi 6 months na wo bi akokowia akakaduro say da no benya dem okodam wie nso ahye enti ene no wanka ne aban ne beko atia na se nka beko akobo besi aban de untim ne nkontinte o de beba ne se ope wabrabo yi anu wabrabo sia no watua na emutua na enu ahye odin se sabusia na ope ye utimi di kokotua ya ope de ye adwuma anke ye abaso ama enti fansa ye adwuma so ye kwani 19 years o ye kua na mani agye ho pa na ohunu maame no se wo mo akakaduro ni bi nnua nso a aka bia wo de be ma wo wonderful ati adi ya yenye why ba ko so wa ha Mustafa Gbande Gbandi ene ka sei na asem we de mekai ECG containers ho sensem ba ya na say ade yi de there was a wash Dubik Mahama ho bebe mu pe I said it ne di abem no Dubik Mahama di abem okay and we Mustafa Gbandi ene ka say o se wo mo hwe anim say wo mo be kire kane ECG board chairman Ononyafo Alexander Kwame Boateng Oya number 1 okay afei former energy minister Matthew Opoku Prempeh yankire no and afei former CEO Owura Samuel Dubik Mahama wono se yankire no sankofo miensen wo mun container na ayira no se wo mun mpanimfo a na wo mun board no so enti se wa de ayira wo mun se obi de ba se bra na sofo no mo bom paye no obi se ne moto ayira enti wo mo mpaye
se nyame beka wo mo e fire na koma na de o fire akoma ne de nursery na ye o sere wo moto atimi ayira pa na wa fresh of radio is container ye ka container nya ade ba ko containers akese empem something 1,300 containers. Na actually din enka okutu na aka. Na me dwene say see akwache China ni ba kwa na oye India ni na ye China wase obi na ton man obi hwan omoni tie sompa ana meboa no kre omoni dini enti si anu Mustafa Gbande say enipa miensen ononyamfo Alexander Kwame na afenyo marking na ononyamfo Matthew Poku Prempe aka na po ena enka ne ECG director Dubik Mahama Samuel yanche wo mo in containers ne hu bi won betimi ehuhu bi aido hu kwakwan do hu ani o maye na o maye o send this one free also ojidam sabela ba wana so free this so say your power o mo benti na ja na de wo ho no factors we de efri yebeka say global fashion wo mu na ekase yese Ghana eka ho abibrem ha ase sede yesi eye fin no ebra so se yebetimi atoto ye niam binom yie esan se wo kwa aman bi a matena so penya ye wo ba bia ye de nkrata egu aman be sa no atena so pen o aman triple man South Africa ha ya akura no watena ho pen o ma dada sawo nenso enye man ya me kondo so man ya me kondo so pa ya Ghana Nigeria say Martina Kaduna and Port Harcourt na pen na yes what's na Rwanda nso de o yes bomb na ma udwa Rwanda nso de kura no say ho say sompa na ebi ko ho enti sompa Rwanda enche obete enti saa na ho asamote obo ho say wo mo kwan aye fa so etimi esiesie wo no mu fi wo recycle wonderful na omo ya wo de wa hwe ebi mfikyire kwabra na chichiri wura no wakoje esi baabi minchwa no ene nansa meni yi obrempon na machira ha ya apia we ye da you was a nice gentleman okuta politan ba fe as wo tu kwan wodi ye ni wo ko hu ya say wodi esi ho boko wo na kina apam say hey obrempon say hey wo friend boy yinti odi ye piece ahye na so titi na so ena obrempon dimrika no ko bo na beti wo say go back and take what you have left there. Oh, okay. For father, where Jesse one. No, fine. What by any one professor? In a 7 years to PGO. Obrempon. On any PGs and John bombs a manta. Oh, okay. No, or the PG ni be when PG ni be no Obrempon. So PG more campaign. Obekom no na onye Ghana ni wo be Ghana fia pe be dia fa. O ka kire Obrempon say when do hu say man for football agu. Onu so di bi be gu. Na where referee. Obrempon man ko fai. Mese me nuane yade pa. Wonderful. O ma no kofa bola. Yen hu kwan be fa so asiesie yenwura. Na watu wura na gu awie no. Obo nse binum so na machire. No wo mu yiyi de hia wo mu efiri. Enti hwesika wo kari di kokototo nema a woto yi. Uwie na akoto ni wura no to gu yi. Na otu wura no gu wie no. Yen nyina ye tie sompa. Enti yen kura yenwura yi. Na yen sanso na danso. Na sa ye mfaso e de amaye enti gaye yafo na ekan mekire Global Alliance Initiator Alternatives eno ho asem no ma memfa ahoma no ma na ensem no de edoso Ghana Today 0260 19 60 64 0206 0260 19 64 more 0260 19 65 0260 19 60 65 0260 19 6064 0260 90.7 FM 19 6065 na wonso odwajo nchira ba sima ba ko sisi a wo hu ene obenpo apekin nti esense enche bia agudi mu sembe ba udi ne bia wo frefi good morning hello good morning wo so deda bo udi ne enti o ya jo so hwan ni o Debbie. Your best friend, who first
mentie mfiri radio no so eba ne saa TV set de wo hwehwe no radio set no aha saa no unya na watie yen afiri wo phone nim why yesra mu ni die mu a memfa de me de hye maso a obi bana otie radio a meyi na firi so no enhye maso na menhwe wo no meba 0260 196064 udi ni bia ofrefi ya fa mark me kaza fi tanzo tachima iboko de ya me adum na osore nyame ntie wo ho ye somsom pa anopai de na ye hwemfiri ho nsema abe Ghana Today ni ayo so me da mate anopai me kaza fa ho isi containers no what kaza team going to me abra yen nipa na ekura na fa yira ende no kure ende for you bin ma sa yira and the containers the vision never say and the brow and run of fire to say box about kuku who ring and as the science of ya o si bisa de insult na bebu no kure ana se bia no kono wie endra we de manuel ti me cha Sompa na nyina jo so udi ne bia o frefi good morning. Good morning. If I talk in funny. I know 106.5 na wuti crying. Oh, so dada yanko. Good morning. Wuti ho. 0260196064. Udi ni bia frefi. Hello. 0260 196065 0260 196064. Would any be afrefi? Good morning. Good morning. I'm Pastor Kimpozo na Kasame. Kimpozo tachima iboko de. Aboko. Enemu ye di first. Na the yechina no patena nimbre. Mo nkoso enti. Adwuma da sa. Nsema mo debatu ya anopai container ya ayirai the time ya me kame si container 90.7 FM no mo ya we a container ada se nipa no former amamu no empita by na chama nipa wi aya omonto me current abayo omoteso ena nipa wi aya omede omonto omo because Ghana Japade ya the basis of the Yamfanya Ghana nipa ba ku nyanu mu ya de muncheni because ankasa wo ye wo aze ye pese ya tuche you atini ya jani akoto amate before the country no mu di aluminium para aluminium za se ye de embo itini asana sere apanya oba ne posha o share so obetika na pose go de to do Ghana for ya no di ene koto abaye de ema no but ye de ye wunisa dum to also ba be so we afa na ya huni pa so be yi sa container ni free tamahabo adeko na se de ensembo ma ye kan ya na Ghana ye di gu ye hu fikura tanya afi na ya toni awie ne ya kichi nipa e ko ye ntima nchi nipa 1003 something containers that me pia vitamahabo kwa ye antima nchi obia ma ya pia edu abonte ama ya ko ton ama obi e to da sabi ye bibi sa na de gu e bambo fo kwa so ni ma za de bambo ano entutu ye na ya sabi mpempo na bi na etwa ye ho edu omana bro enti mesrete se pia obi an ho bo mo bia no ye nti na mfa ni nyina emra no mo ye da se no de odi ne bia afrefi no but from Eric me ka se free so Eric skuhumbo ho de ampato nyame adum boko mo ye ntie wa no pay ampato program na mo yana de epa maya de mo ye problem ya na sija me ka fa nka ka ne ma me na ofi umotu na ka so my day umotu na ka kedru akakedru na de umotu na ka kedru no akọ ye ntie ma me no na nke se ko hwe wi ana kaka bi samo the reason why you fear I'm not going to say Edua on the say say 90.7 on farmer Edu on so is any man message if you can say court you shim kakra answer routine ejina say bu yeni anoten the you say go to
funi na ama wa bona kasi ti ya na adigu wono ma na ya hwe na nwa bo kakra jo ya da sene wadwe nkyere udin bia ofrefi abiri de ofori frefi hin kasa fi takwa me wo Ghana Manganese Company takwa nsuta mo na Sompa no tesen Sompa dem kama but you say e bi atin say say so to is takwa e life system na dem matter e bi buy ntino atin say so select the offer na Sompa to call of the rest say we nya tamba generator bi amena because you follow station no problem. Okay, masa anapema kasa pa yeah containers na island container make say yeah containers because in Ghana for this car maybe you go mining a man make say no na be you to say nyama we nyanti you make say yeah containers o yi na dia but me na say be water come you go Ghana Manganese Company you kwata kwade harbor pa you ko harbor no so we James work akwana untu fa open ko harbor uka company ka kwatu fa open fa ura harbor honom esa kan nya big pass uni para la wade kwa kano also una pass dem our permit out to the drive go inside nti en won say you pay for the ai harbor na containers no otumi pia with that no way bill one approve sa way bill mo pia oh na the father say get some container mata container nya dia or this shoes back at or the shabag no pia na container 1300 otumi fa harbor otumi yira no what we chabra ko to sa containers ndi pia eti be bia de ne dance for container onya ni due to onya go say yala tranye takwa what within 1 week business go about to 4 oh let's say omuba be adwuma na say nyama no e wan turn o me digba ko fo business akọ na say ni bo dem yan sa na mutumi shawo na mo bo ma na bro say amasa me e kwa we be that nda bia amasa ko I say ya chebo japade nya ye ko ba ya japade nya mo ya da se udine bia ofrefi hello waba Sompa 106.5 o Debbie otie no ho radio no esinachi famra ne ya adwuma se wonya ba dwemo radio no kura udine bia ofrefi good morning Sister Joanna Nkoranza. Wow, Sister Joanna Nkoranza boko de. Yami adum abam dada. Kokofu abono so ha. Ya. Nti ya mo so mo frɛ, ya mo frɛ. Ai. Nkoranza ko jira. Mama ne Sister Joanna. Ba cho one obayi nkasa mo. Wo yo ba nti mama no nkasa, ma no mo ntan frɛ kora. Enti ka aya wonu muti ma brapa sana minyo ba ma brapa sana minya mo Sister Joanna ma bra yo ye abra ma na ko ti akaka duro ni dia asa na me kana ah yankwa esre ma me no akaka duro um te ne bo ade enso obra ni ompeje na ni hwe nyame na sika ndi o mo nte na so kakara adaworo ma esre mu mo ni nyame nya adwuma kwasa ko nyina atia bye bye that's me ni aba ma che afa ma che FM hello ma che wodi ni ba bia afre yen free me pa chona na kini mi kasa free damangu mo damangu to mo mo tamo pa Facebook ana said ye hene me mo tamo satellite ni so satellite di koda ne so mo ya da se pa wasem a wode e ba no pay na no pa matia yero ni munyafo bo afọ kwajo from MPP parliamentary candidate ma wanchi 2024 wa be wo bia metia no pay mamemra aye electric containers na era yen so oba Ghana ha no aye se amanyo sem no di etima mai etima ye mrede do enye because mamenka se mi se ye wo hana ye minister NDC ba mu ko parliament ko kachire se containers na hudu yisin na mba beto so na ye den na chire do ba be kase ne India ni na ya chino ene China ni na ya chino ya chiro mo na ho no mu hwem no bia no hubo mu bia na emra no ni because ana do mra na se we dey nti bi da container ni akarai na to Africa ma porto da bia Ghana de no be say now da kuma China ni no anane no sign the ko agbochi ni no mo sign da ko ya hofo na say the tax pays mu na ko kada ba dai Yakupon Ghana mugo.
Yeah, that's it. Maybe I show didn't baby afraid free. Oh, some pass through. We didn't baby afraid and free. But I make us a free judgment. We didn't the same. We didn't na yanko. Hello, we didn't baby afraid free. But Mohammed Nkoranza. Mohammed yanko. I'm Chiam Bebre near Mapa. Na me kaka cracker containers no ho. No customer woman say Ghana ko say o mendi ayede di agro. Then the parents the vinia ba ko bekan container. Container enye container hairdresser for tailor for ye o moti wo no. Container tinta kesisi eye dentimi etimi yira fa bra ye huye. Aso mo kwa kwese India kwa na China kwa na di atwuma. Enti me Mohammed die ni wo gidi wa rehemu say Gondra Mani Mahama people's president the action man obeye adwuma eno na ye nua ye brother don gina for sha say ye ho adwuma no na nipa bia no ho kam no ho bom bia no ye gidi say e be pump out na pump out na say omutimi mi omogi e container gi ye sika na asukwe bia fata timi koma omo a I think it said current government wana wo ma won so ye so be dream no obekya fine eba sa mind be timi afọ yeah that's it we didn't baby afraid free That we can say judgment. We didn't the same. Kwaju yankwai. Ebacho akekaduru na sana metinka krabe fa container no. Obi ofa akekaduru kakrebe ko anwezika ya juno. Anu granya ko obi amoduru. Na obi a container sa atemni achi. Ayira. Masani pa heromo ama matnase. Na omano kisi se untia 170,000. But if this can is slow move, or your farmer, that's a double wow, man. Yachina caught the and your dress because you are 6 months. We said the billions of cities. Oh, that's what Ghana. Some of us who contain away. You don't go court. What the I say, Jalmanco, baby. As all, we could trick a jet and kick a drew, or we are scared after the soon. The Ghana, I'm running, it didn't maybe. What are they? When I chat to our Ghana today, so I'm pay. We didn't be afraid free. 90.7 FM. Yes, sir. Aha, when I chat to our Ghana today, I don't pay so. We didn't be afraid free. We didn't you, Papa. I meant you who ever cast a moonim and answer or cast a fidinim. See, ever will phone so. Why? Yes, sir. Internania ya dibesi ebia so de pa was the power papa Adea no emra wan fa anya adwuma chiro no kura se emra no so obi di so se ete a eye wan fa emra na anya adwuma wo se bibia so be se ade esan se wo dem a wo kura no e wo ba bia wa hyehye bibia de ntina wunware ngu dem de ntina wunya o na wo ho na mom wo ko agyanan ana se adwaye ne kokodware ya fa emra no ye adwuma enya duru so a bo modern say wo sima ba ko unya ba asem a egu dwaso no na wa kire wa adwen afa ho na ye fefefe ya no wadwom radio no na yetimi ate won kan ye anopai aha na du sie na ensem no Facebook no kaketua bi wo de bo wo mo de no so na yenko Kwame Richie ehye efi Kumasi 21st clinic na nana yaw esi afram enso essay ye radio signal no oh okay yo yate ye behwe famous yaw genius obebo medini ba kono ewa ha famous and afi obrempon yo wenso ha say okay wenso so di free Oda ni ventures macro junction Kumasi angelic voice angelic voice the angel with angelic voice at the sports number you April Fool Adea pa na wokai kane no April Fool ane enya duru ho a yetime suma ba bia abra na enya nokre obakọ be wie ni akasa wa ma omo de adi men so me kai sa by boy bia no wa yam patam ho no wanko school da enti woni makenkan e no bi twere paper no de man say bia de koma Japan enti paper no atwere guso is April Fool okay enti wa de brewa announce wa so man obrempon no obrempon so asoma na akosia enti ne hwe na obi anya osa da bi e mo dumi no ba asi udi agora emra betimi adi ye de wasi ne
Yana ya boafo ase na kosoa etie sompa na hwe sompa na wo ne papi ede sommo edin nsesan yo dada no a triple A mine ejapia pam dada anope me ne menuaba ade papa pebi. This is our own. Let's cherish our own. Ghana Premier League is back again. I say this is our own. Let's cherish our own. Division 1 League is back again. And Famra Sompa 106.5, which most say your Tenasiano pay say ya. Just a nyasam ketua kura way a tip off you no and ya Tenasia Baba Jejimo at the Mame Pacho Mame Fantu anymore. So Boramo our Paris France Abrochimemua ya double live down for Pa FM ya nyasam ketua kura me Pacha Yuko FM so one more fire I was Sompa just a nyasam ketua kumase afa Sompa 93.1 Wokon Kranza Takra de Takwa Sunyane Domano was so yet the dam me patro search your life and nano pay I was Facebook no so benya now what to me at yes and so share life for her I yes Sompa 106.5 Woko YouTube no so and also your Sompa life your damwa and nano pebe to me at ye nan sama wo do ya de ba no so no what to me a hwe no working care bi ade amaya na me patro yes here ade free fisemu a wonim sa dan nyina yes here the free wo my Ghana mu ankasa ye fisemu e one man ye chance ye fi da me patcho ma me fa nwura mu e wo women's league mo wonim se Mota Guinness Ghana Women's Premier League no match the 16 over the weekends no match do ma enso atumi to dwana this one e one me patcho ye wura na ma me fa to animo se wo bo wura mu a prisons ladies one more tena fie atonsa the friend northern ladies a chesa case ye no kwa na wie no na wo mu mienu nyina bo 1-1 na kwa ye draw e wo ho no mo Abigail tutu a wono ashe 1 e ma northern ladies nso abaiwa ye friend se Bintu Abdullahi wono be check kan ma na ye draw e wo ho no ma na nyasem keto ma me fa to anim se Supreme Ladies wo mo tena fie atonsa at the first Sunshine Ladies e me kwa wie che Supreme Ladies one mo share 3 Sunshine Ladies at team 1 ya chasa kakra ye free wa bar no na Tamale Super Ladies wo mo so tena fie atonsa the friend FC Savannah e kwa wie che chasa kwa ye 5-1 against Tamale Super Ladies a chasa na nyasem keto akura na wonim se Kumasi Sports Academy wo mo so kwa away any for so Royal Ladies etimi kosi akan e kwa wie che no Kumasi Sports Academy one mo share 2 and for so Royal Ladies at team 1 ye kwa ye 2 one man nyasem ketua na Dreams Ladies one mo tena fie at on sa the friend ampem dakwa ladies a just ampem dakwa one man tumi afakoto anyankwan e wo one man just one mo share nerd one man share bi kurampo na one mo da form say ya just one mo nan and Dreams Ladies etumi share baako e wo hono me pacho ma me fanwura mu I was Saudi zone ni mu a wonim say nanwa da over the weekend no matches a wodo atimi to dwa no say na mu sensem Army ladies one more fie atonsa at the friend Hazakes ladies a ekwa wi akere obia tumi amfa tena antono yanko de mu na eye Halifax Queens one so tena fie atonsa the friend police ladies ekwa wi akere no just ekwakoye 1-0 against Halifax Queens a eno ye kakra ye free waba wonim say nanwa da soccer intellectuals one so kwa way any friend ladies etimi kokosi akan ekwa wi akere soccer intellectuals one mo share 2
Faith Ladies one team one ya chasa no ya kakra ye free waba na Lady Strikers one so tena fie aton sa de Fred Johnny na ye kwa wi achene kwa ye 1-0 against Lady Strikers kakra ye free waba no na me pacho ma me fanto animo se wo bo wura ni mu ewo emema no ko ni mu a Ghana Premier League match day 21 wonim say outstanding games I would drop inu ano and then me bi betumi atodwa na mienu ye betumi atodwa no bibia ni Gold Stars one bet na fie eno ye 3 p.m. Kain na woman House of Lions enso tumi asia kan ma na yeje me pacho ba 3 p.m. kro no anu a media ma woman so atena fie na wone Basake Holy Stars enso tumi akwakosia kan ye no ye kakra ye free woba na ma me fanto anim se twedi apokwa me wo ye adomu a nyame ye adoma second April ye ye wo kina no midweek no chese matches dodo no a enso betumi atodwa ma na ye wonim se House of Folk wo mo kina fie eye 3 p.m. and wonim Nations FC enso betumi asia kan amano aye na krobia Kumasi Asante Kotoko wo mo so kina fie nyankropon ye adoma wo kina me pacho game no ye 3 p.m. wo mo ni Brekum Chelsea and etumi asia kan e wo Baba Yara Sports Stadium a eno no kakra ye free waba na ma me fanto anim se 3 p.m. kro no ano matches ni bi betumi attach down ya Karela United wo mo kina fie e wo Ali Muhammad Sports Stadium ya wo mo ni Legon Cities enso betumi asia kan wonim se Aduana Football Club wo mo so betina fie eno ye 3 p.m. na wo ni Young Apostles ento etumi akosia kan e wo ho no anya semketo ma me pacho FC Samates wo mbekọ away nyame ya adoma wachina kro no 3 p.m. games awodro ye wo no anya semketo ma wo mo ni Visions FC enso betumi akosia kan wo ho no a eno ye games awodro bi betumi atodwa wonim se Dreams FC nyame ya adoma wachina kro no ano wo mo ni Bechem United ebetumi asia kan ama no aye na me pacho ko league table no mu a sei na Neoma City Krobia Kumasi Asante Kotoko wo ma wura di kan wo mo 42 points plus 11 goals Bibia ni Gold Stars wo mo toso mienu wo 41 points plus 9 goals House of Lions toso miensa wo 40 points plus 10 goals Mamemfa to animo say House of Folk wo mo toso 9 wo 37 points plus 7 goals Nations FC toso num wo 36 points plus 10 goals Bechem United wo bo wura mu a league table wo mo toso nsia wo 36 points plus 7 goals me pacho Mamemfa to animo say Mediama Sporting Club no wo mo toso enso wo mo 35 points plus 4 goals Brekum Chelsea wo mo toso nwotwe wo 32 points plus 3 goals afa wo bo wura mu a FC Samates 1996 no wo mo toso nkron wo mo 32 points plus 3 goals Dreams FC atoso 10 wo mo 30 points minus 3 goals eno no kakra ye free waba me pacho wo bo wura mu a Aduana Football Club no wo mo toso du baako wo mo 28 points plus minus 2 goals Young Apostles toso du mienu 12 wo mo 28 points minus 7 goals Basake Holy Stars wo mo toso du miensa wo mo 27 points me pacho VC FC Vision so wo mo toso du 9 wo mo 25 points eno ne kakra ye free waba Karela United wo mo toso du num 15 wo mo so 22 points ya chasa nya semketo ma me pacho du sia no aye Legon Cities wo mo 21 points afa Accra Lions so wo mo toso aye dunson wo mo 20 points and afa dunwatwe aye Nsuatama FC wonim sa nanwede ya and na Ghana Premier League no wo mo redraw the free mo wo mo so toso dunwatwe wo mo 50 points eno na kakra ye free woba na me pacho ma me fanto animo say in the year 1962 no just a match bi atumi koso e wo ma Ghana mu na nyasam ketwa the Blasters of Ghana wo mo tena fie e ma sebre no wo mo atumi ne Real Madrid boboko no atumi kosi akan ya na nyasam ketwa na in the year 1962 no sabra na brantia baako at that time na chese na wo ye heavy ya nyasam ketwa aye the legend former Blaster player wonu akro ya no se sina kan e de makrobia Asante Kotoko wonu ye Reverend Osei Kofi wonu so atumi akasa
na me pacho ma me fanto animo sasa game no a in the year 1962 etumi kwa so no chese ne nyina ko wie 3-3 ya Ghana ya no Real Madrid boboko no ye tumi ball draw wo mu ananya samketua na sabre ni mo no Reverend was Kofi was sinaka de the Blasters of Ghana ya wotumi ya assist wo mu na ma me fanto animo sa per reporter metetie ene sa Real Madrid boboko no wo mu fellow La Liga club wa ye friend sa Le Hanis wo mu so ba be sia kan ya chesa kese ye kwaso no wo mu chesa mu de ba be sha Reverend was Kofi de monyam ya no ne kakra ye free waba na no na ebra Reverend was Kofi what touch down wa airport no ano ana nsem trofo ko hia no mse papa sa game no e ba so no wan sibri bia fan chance trofo a na sa woni ye ni ye na kakra bia panyipa no wono so timiri to dwa enso ni ye we dem da se mo adi akire aba airport ha se na 1962 na Black Star any Real Madrid boy 3-3 na before the match no o hene jan se yetimi gina na wo mo anhye ye nten a osagefo abeye party amaye nti ensiesie ho nya se o adi friendly match nko a na so ye ne Real Madrid for bebo no mo ye European champion no na kwa na meche go de ye kan ye nyina obi ade ye adwuma ama ye hye na o mo ate ye hye na o mo ate in the second half na ye 2-2 na me bai mi wura mu a na edu ada kwa frem na so se ama ye o mo ade no wa ho na me se ejima me ntwe ba akokora o kan ya odan na ni na me nya pass na me twen mi na mu se o gina ho na me robo ma no head share obefa me share kire se obi ne ba na we na Leganes Football Club mpanifo bi ba be 4 years ago and me na me do mo call rounds na ya call no ya call GF o mo ya e dia call stadium me lawyer Obin Abusio way and kakra ye free wapa just a Reverend was say Kofi that drobo magician no not just say one also the kakra ye to Jana me pacha ma me fanto anymore say last Saturday no very unfortunate incident it me happen here e wo Bokum boxing arena ya na nyasem ketwa ma ama Nigerian boxer ye friend say Gabriel Oluwa abrantie no wotumi kwatahwe ye ama chese kwa wi ache no wonsom abrantie na ntumi anso sori anyina ne naso bia mu a na chese akwa ya rewosampa na me pacha eno na nanopai wapanyipa ya oye secretary general Adema Nigerian Boxing Board of Control no eye olorenu wano so ne semtrofo dinkomo en wo chese nyame no kwasem ni asem no wo mo krampo no etumi afumo mu ye pasansa wo hwemu a ena no Saturday no na Nigerian boxer na branch no watumi prepare na esa wo hwa medicals ne nyoma nyina no na bibia tumi ye kama na wo ntumi huru die si ya eka wo bi ma branch na no Saturday watumi ko free mu e wo ma Ghana musa. The truth of the matter is that the NBBFC gave approval that release letter to Shegun Olaraju success to fight in Ghana on the 28th. The 28th of March, I believe, is a Friday. That means weighing and medicals must have been done on Thursday. Now, at the weighing, I was made to understand an issue cropped up where Shegun was being told that is brought from Nigeria to come and lose to the Ghanaian boxer. And Shegun said, no, we never had this agreement before I left Nigeria. But if you do want me to lose, then that means you must add to my purse. And extra must be paid. Back and forth until Friday. That's the night of the fight. We are still discussing this addition or not. Shegun said the amount of money, maybe $500 that they were offering is too small. They wanted more. They were saying they will not be paying more than that. Eventually, Shegun said he couldn't fight, and he was taken from the venue of the fight Friday evening to the hotel so that he can leave for Nigeria on Saturday morning. The boxer and his coach, that's the one that came with him, were already on their way back to Nigeria, and made to understand they were even about getting to. I was your way kakra ye free wapa Adema Secretary General Nigerian Boxing Board of Control no and I tell say woman so kasana say no preparation aye underway say nyankropo ya aduma branch ye no won betimi san so de na kwakopie mo and na Nigeria memu na fei wo mo tumi akwakope no kura be na me fa cho ma me fa to ani mo say Bokum boxing arena no empanyimfo ya chese won ma jesi wo mo na so ye won mo sha toto nuama aye transport emporium na me pa
pacho managing director your Papa Shelly Aqua and Waka say now where they are two Dutch and Yamia Nimini one more crown of Fumo ye papa ya Yamea Domua meeting change be back to me a coso now one much of Kwanya Sadia and a coso no one bet to me Adea Faso. I've called for a meeting Wednesday morning, first with my management, and then we would have a meeting with GBF as well. But definitely there would need to be some kind of psychological briefing. And I don't know if you remember when we spoke about the boxing league, I mentioned the fact that we wanted to do everything professionally. So we've actually started speaking with Trust Hospital to see the possibility of them carrying out medicals for the boxers we've chosen. And for us, what we had actually decided is that even before each event, although we are going to do the medicals to start the whole thing, the morning before each event, we are still going to do medicals because anything can happen. I mean, you can be well today and be ill tomorrow. So we would take all those precautions to ensure that nobody is not in a medically fit condition to be able to take part in it. If anybody shows any sign of not being well, that fight will not feature at all. Yeah. But then we're going to have a meeting with the GBF and see how best we can offer some psychological help. I was here where you can cry free wapa at the managing director ya wano wada transport emporium no ano na me pato what no waba panas had to ya wo kire mo say information ya wo mo gada ya kire sa branch ya no wo tumi wo ye e wo ring ni mu a na kire sa kwakwa ya rewo sempa eno so kakra yo de to nsentro eni. I got the news, if I saw it on our WhatsApp group around 4 o'clock when I woke up. That was 4 in the morning when I woke up. We were very worried about that. So he promised to meet me there. I went there with some of my managers. However, he didn't turn up. He mentioned later that he had an emergency with his child, so he had to rush to the hospital. So we've asked them to give us a full report on what happened. The process in renting a venue for any event whatsoever is that you need to have medics 90.7 FM on standby and also have an ambulance also on standby, because anything can happen. Even in a musical program, anything can happen. So those are the things that we asked for. So although he didn't turn up, we went to check on the CCTV to be sure that there was... I was your way at your Papa Sally and your tenant can I would himself sports ministry no one more to me the crata and trench be a piaja yacha say you rock of your dams and what bomb yeah watch us that unfortunate incident no to me see last Saturday no was a one more crana just a one month one month to me no crapa fast a man Nigeria new boxer no what to me ko free musa e wa magane now one more says no one more shall say one more the yakonsem Emma Nigeria sa wedi one mon kwasapa esanse wo Ghana ye Nigeria just wo man no ye kwa hwea ye nche enti awrawosam kase se tumisi a na chese nyasem ketoma na me patron tantam so no ye mfa ketua bi ngura mu e wa mono ne nsem wudim se Spanish La Liga no enan wa the matches dodo no atimi toja na ma me fa ba ko pentu dwa Celta de Vigo wo mo kina fie eto nsa de fra Las Palmas se kwa wi akire no wo mo nyina da atumi kwa board draw ye kwa ye 1-1 more na enya sem keto ma wonim se Copa del Rey semi-finals no nyankropon ya adoma 7:30 p.m. ebetumi atoja Real Madrid wa mon Real Sociedad ebetumi asia kan ya chese nya sem keto ma me pa chao ma me fanto anim se no nwatwe no abo ya kura ya fatam ne baako ya chese bia bo apreso eji ya sore nkonya so na fe ya de twedi amponsam enso atumi abra wo medi ene akosu agye wa kwode Boateng abusua me sore nkonya so na fei yemfa awurade asam enso entoamoso.
Nada na won ko ade akua wo ye de bia na wo hehia poto ho. De bia wo no ba yakose na wo ha ne se. Bibi, some assassin must have been a song. I don't know, I'm in Fudiana, I am a ya. Let me tell you from one hour for a name, a cousin of Fulia in your problem. Now, secretly, show. Oh, when you work a second, and so mush. And it does all liquid fertilizer, and I made them deem in Fudian now. And it does all liquid fertilizer, a drum. And no enterprise, Aquafadiaba, na a work we are for anchor. What if it's all no by so a woman in from na a such a no one near dry, a woman no by back a siaka, a man, yes, or bow woody at the dear night, a such a or ya conanca. Here, and it's Obenya spraying machine. Now, what boo, and it does all liquid fertilizer, 120 ml. And you go now, for in so gumwa, I'm a Fidiano, I and one no, now they're petty or no by us. And FCA, now what you be no tree. Now I sound so up with into a hobia, any tree. And tell me the only one. One much and you're rapping. One, and what Kumase Junction, one Angola, and the Inshen. And one Nkoranza Sumenya Biato, Apia Agrochemicals, and one Lordina Road on a travel line, Nasiwa. City of God Agrochemicals, any SCA new market in Adea Akye. And now, Francis Terrier Agrochemicals, Asieni Bia Obenya Biato. Who do you need to dependable agrochemicals? Over to me at 0558 006 and 0504 152 556. And that's all liquid fertilizer. And Kriafwani that's all. Fomu papa. If you say, Amu great agro, Ewon Nkoranza heya. Enu papa yedi yekuya, enya somfa so nyina. Ewo Amu great agro ho. Di kan je we decide. Fashi enwura no, na je wadua ba kwhye fam. Amu great be ma fertilizers, NPK, ammonia, ene urea, dia upe bia. Na amananyi kama. Afi we nso, aboa bia ntumi nsay yemfudie no because Amu great be sen ma yenwura, yede be kumu no. Spray machine so na abusu wo hoi. Amu great agro, patron, passion, Nico crown, Nico ken, force up, sifo, and lambda no die. Kojai, a bojuma, tianiji semye. Amu great agro, extra mokuafo, said ya yusu noina. Free. Amu great agro, etu noina. Fofo, Emma wana, wakoton. Se uta die, na etra 3,000 Ghana cedisa. Yetisu say who at the mouth. Akuafo, yedie nie. Amu great agro, Ewon Nkoranza, new market. Opposite fire service. Don Kwanta, Amu great agro, Ewo Jumo Chrome, Sachedumasi Road, Dromankese, Expert Agro Enterprise, opposite Atamoba Money, Anglican School Muho, and room 32, Saturday Bia, Dromankese Market Hall, Amu great, Ewo Bontenso, opposite car station, Ferry Chadamo, Ewo 0549 113208, Ana 0502 254525, Amu great agro, Akye Fonti. Ani mpanyimfo kan ayemwa se bibi nsikwa sanso na mpaniampa ni wiane ampa maye odasani a moje di me ho ntwie nko ade e wo se me bɔ me ho ban fama didie mu menumu ene mennamu me ane bɔ mochichie no se me firinsu ase be ka kire wo se odenchem kwa akura ye ni machinje menua ba ma me secret nyina ne okoje aman prekese heba powder ne mixture ne capsules na manoma ma me ho aye din matumire na wiu nyabotere na me kire osie no say diabetes pressure candidiasis gonorrhea odepu a me kire mu white ene nnamu nsayare bie wo nipaduanim menua
mema mu amahoden wo fem mode boss ana mu agem mode ane okoje aman prekese heba powder me nua ma mo so amaten kanira mo konfikyira mote yaw mekire mu a menstrual pains atadwe mo so mate denne mo momodena na mo kope okoje aman prekese heba powder ne capsules ene ne mixture na mo mu bobi ne betu ase kra adura meka ho asemi na na mo frɛ ne bubu adaban asiminta no ebo adwuma yi enye no nko o ye wo okoje aman ko powder surgery edi koko hu dwuma se ya yamtim sisi yare minimukwa aniposa uja wona ya moja nko a babia koko na didi bia no odia ne okoje aman ko powder kai se eye mixture ena capsules aduro ni o adronini adabrijo herbal capsules mixture ene ni tin ya duro soronko kra Dr. Ado Spiritual and Physical Herbal Center diaba sauda femse team enye kasa bomodena na kwajibi na obesara sore brane hwehwe ye kira kwan won Nkoranza kumsa domase nearby Ekiki Sport apenchire mufo betima frɛ Dr. Ado wo sa kasa homa mai so 02578201888 ana 0547037 Shannon Suma me say we physical and spiritual works. Odi ane so be konanim na wa solve your problems. Dr. Ado Spiritual and Physical Herbal Center. Abibi Drofu nyina headquarters no.
na papa be ho na ase ne edie me manu a wo kire me say me fa won ko Brekum Star Senior High School staff sec yes na wo mo wai paninu wo university first year and na kuma no so edru form 2 e wo Brekum Star Senior High School wa pandina na wo di na atem se ni trewu a me kan se ko yini free school dada no mu na fa no ko Brekum Star Senior High School no ani wa ye exams no cho twa yi ace no kuma no so abia mo hye na me anya nwanwo if it's a qualified and experienced graduate teachers ya wo wadaje na wo chere students ade e wo ho no una so abon said de kura obeben Brekum Star Senior High School courses ni general arts, general science, business home econs. Once you wire exam center, one students ni P Echako universities, nursing training, any college of education. Admission gusu se CIA yakasai. Stop sec. Admission forms. Our radio station have wuti yay. And the Binswo school no campus. A day and boarding. We ne double track sembia. Regular one na ye tie Sompa. All right, yengina ye tie Sompa 90.7 so any sere me catch wo no mensa kan NCC mpanifo ofia ha abo 821 and o twe abopon sema duno bako enti sede medin kan aye intro kakra no ye wo Mr. Richard Duncan ewo ha ona ye NCC director Nkoranza of Sanso na ye wo Madam Marian Ousudufie NCC director etemrema for any unit committee for ena yen ye ba beto onso aba nti ehon komo ena ye ba bedie ti mamema Yero Duncan akwaba opani akwaba na apom ti say nduma ye ma meme ka akwaba no onso say akwaba me so me ma akwaba o ba ha me ma akwaba okay ene ne chiremu say na akwaba de obi kasa akwaba o si ye eja ana ye na di kan ma akwaba enti no Sompa FM mi ya na wo so aba ma akwaba bajo adwuma mu ti say okay ede nyame ase ulin se bibia akoye yego yeah ti Mrs. Akwaba Mpacho apomu ti say nyame adum okay ede nyame ase na udin no na say Mariam Marian Marian oh sir na madi maka Mariam na cho Mariam no ye nkremofo die njam din se do bia boni bia me jeso bi oni mi bia bika Miriam bika Marian bika Mariam de obeka bia jeso ne o Miriam so Miriam wo ho ena Mariam wo ena me de ne Marian Marian nkremofo no eye Mariam ena Miriam so ho Miriam no ye ho amo Moses nuaba ene ye Christian na wo de Marian ye yengina ye tie Sompa Marian Marian some say Mariam nkremofo na Miriam ye a Christopher nti wo de bia nananom so na yusu abosom pacho enyen say ache one wine to ho kama obetima hwe tie ho life wo dwumedi emu okay nti yenhwe ma misa say ye can say district level and unit committee election na brofo by bechirichiri mo 90.7 FM Mr. Duncan so osan yesofo nti no o pepe say me fro Mr. Duncan na say me fro osofo Duncan o from Reverend Duncan okay Reverend Duncan okay but indeed Reverend Duncan my mini can be so said district and then unit committee election yo aduma me dasi me kan ama yenuanom Christopher nyina back there Barika de Sanra anji akese oma yenuanom nkremofo ha yenuanom nkremofo back there Sanra say oma chikom 30 days imubre ni or how na running there His Excellency Dramani Mama Edin Nra eni ne amom say omo Sompa FM didi no munda na NC sinso senia adwuma ne te no ye ni holiday ye ni off day ye ni
per diem so anhwa beka se per diem so ni ho but ye adwuma no pa you can district level and community election now a part of local government acts at 462 in 1993 constitution na ya say yemwana petem amambo no ya de ben enkoso nti account say sa district level election the DC wa ye elected and I say ye power assembly man any unit committee na oma beboa na at 462 in 1993 constitution no aye for 4 say omo no omo ba beboa na 1990 say constitution ya ka 1992 baby say arts arts parliament and na yes art no 1992 the constitution nti no sa art no mudwuma say ye beboa na o mambo no ya chichem nkete na mansini na natural area potem nti na boana dwumadi a eda aban no akomaso nti we yade eda aban no akomaso asaban no pese oye bibi no na unit committee no enya assemblyman na 90.7 FM nti can who to fulfill the say aban no na nisuade hu a owoma mantamu bia na be de bebem nti ye power district assembly for near power unit committee for normal beboa na enisuadi hu a eda abana koma so aye de ben abem okay mate madam would be back ho na ami pacho we just a follow up yeah ekoso bibiana em said inti ama ehwa ko hia say education ye apathy na ya na ewo amanfo afa me ka apathy a mento emfa me ho general election kwa ya na voter turnout na 100% what the tutu we na say we dey last year 2024 election say apathy bem yes nti the tutu we say we ni kwa dey ko nti twen amanfo adwen asisu say abato we su hu hia pa em say ba ko ne partisan Sompa FM ya na manefo ni di mu akotene we ni non partisan maybe na ka say ye referendum actually this ade ye share hu kra ne say we fi sa medical si share hu kra ne say we fi sa medical si me ye tie Sompa chechen de bekoso bebre bia wo wasafu mu ne atboato ana wo uhu bi mu ne atboato panachi na wankoto abana mana and we say simple majority nti we honorable na man fans ne fans kwa na wankoto amaso ti as much as ye ankeji nkofo so mo entire mo apike form sechi yama achita no enwie mudie aseni ye nkonkoto aba no ebre ne so a that's okay reverend na ka wo de kakra ka ho ya me de ka ho ni say sa abato yi di nti ehia 90.7 FM and saf dedi ehu sem ne kire Ghana fo nsa ampa yenso ye Ghana fo ne ka John Dramani mama mambu hu say nya baby si ya yenkwa akire bebre ma yenko ano yate ye ho sa na apart from say bi ya yenso ye to no other by election wo ho a the whole Ghana babia a friend saying district assembly by election will be an omobeto and also sada 19 Nkoranza North and South by election say vacant it be a district assembly will be a jai will be co school yeah by no account them send the day I can hold that say the same day by the say and Ghana nyina na to sa ba yo meaning nti no Ghana the end they want to 2 years nti you might take the opportunity other places are vacancy abano sada na so meto menti asem na say apart from Nkoranza North and South now was like national ni 2 years ago we all know the history yeah feel no sign history but
2 years now so I say yeah 2 years dey. Almost two last 2 years no from last 2 years till now there are places in Ghana here assembly ni obi wa wetu kwan obi wa ha obi kra film 2 years ago now you to ababa obi kra wa resign on a personal obi kra ha we film nti while the electoral commission is organizing in Nkoranza South and North those places now are vacant na across the country they will also participate. Okay nti yeah afena Matias nti yam fan se bia ye ko techimaya e bia techimaya abanimu electoral area nipa no ho tukwa oni ho ye tie Sompa to ho de na e beto ho de na ka ho. Okay what I say okay the whole Ghana name places where they are vacant Matias by how they are fena ye to nti no de wom no say de wubo no enya de amanfo be hu wo radio so TV so FM so ni sesania general we no etino ntino ye dia no kra ne hia say yes say ka ho asem mo that is it and ntina make say ye ka ho asem mo no say tiefo so ntie ni but ya say because nya tambia na Sompa be ma NCC akwanya ye okay Matias okay nti ye hwe why na qualify obi be say obey assemblyman and obey unit committee member why of Sefata the of course onya Ghana nia unti me nkonko pick form say o person koye assembly member unti the most basic qualification is say so ye Ghanaian unti we ye Ghanaian ba that is the most basic thing ultimate o qualify then beyond being Ghanaian no also a sound person of 18 years and above. Say the general elections. Do you be muda ho? And I am rem no 18 years and I ultimate register at Waba. Ultimate so fill form say to so aba. Tino, you have to be Ghanaian also Ghanaian ba. I feel wedding fear do what I feel what be muda ho ultimate take decisions. We are responsible for your actions. Inti me started with these two now also for the Biaka Ghanaian 18 years and above and a registered voter. Okay, the ampesa me de kan say almost no waka we Ghanaian na efe nso ni pa ko no te sa mpotem ho what electoral area what unit committee ana say what eho electoral area at least say o tena ho. In fact, Brofone say resident or ordinarily resident. Who say obi wo ha ofin Nkoranza but otikumase ye na adwuma. Na sa ni pa ne bia obara weekends oba ye oba nti more or less no mo kra de mo ko fa ba chaso usu hada dabi enyo no ayi ye nyina ye tie Sompa sin south the assembly aba ne kan local government local resident or ordinarily resident the entire assembly there no so serious no say wo no untimi on a broom what Accra na wo ba yi enti no wo be gina assembly and possible because wo no adwuma wo ye no say man sankura mate say e betuo mka wo ha assembly ne so Mumpempuntu, a simple way to say yempemputu because only wa obesi there na wahwe so at district ni or district ni or to me ebi am fan say obi a standing or Newtown not Sasema so now we within but there was say within Newtown because asem no dey na kan or see you have to be resident or ordinarily resident. Well, resident. What you? The entire assembly abani the. What so? Say MP kurani e yini dia ya na u etu abani wia wahu oti Accra because also hu dia e koso me taye community entry ko nkurase sa fe obe frɛ no na o baby sa bia oti ayi fe obe frɛ no na oh baby sa bia oti ayi 0.4 hey ya otuni number kwa fine obi wo ha officer sima e asem kan keke example na me ma officer sima bai bia we sini fie kwase nation he's within town time your friend bia he's available intimen ka say oti nation mu intime to abama ne sema enyi but say officer sima ba oti kumase ayi no ni occasions bi no na ya oba
but opeso be far assemblyman forms near there me nkasement to man but consider the fact say nipa na ti happen like this a time bia obe to quite ten no aba na shi mu ne sasema de wona ni pre obe duro say ya bibia si near far assemblyman na how fast can you get to that person what I say o kuma se obe baba bia de na sisamre ya be far assemblyman fe no ko fa ka fi kuma say dey aba obe ba de ba bia na o be duro no oba be duro but bia oba be duro na bia mu nya so me na nti yan consider all those things so readily available I am found baby or na bibia be pen bia obenya na dia problem ni ya how nyina no so you readily available so friend na opa o friend na we friend na ma che obenya na dia problem ni but o te chichi na friend na fe na e bia me fan say o te Nkoranza South ha na we si ni fie o ye adwuma but o ko stand we busua so obetimi your community their problem in him what I say a man for no ye church mun decide mun tie dia make can but pen na obenya ne ho dia dia mara na ken on say obi wo ha e bia wo te Nkoranza wo si ni fie wo je adwuma ha ba busua no every day wo ko ho yes regular send there onu there or your resident o friend bia only problem what I say so betimi akwa nipa na nkasa susu wa so copy form susu ho dwa bi gwa o ti kro mu na copy busua ha kranka na sika o copy electric kan assembly man wo area ho ba bi lecture area bi na o think pa ye frewa ye betwe ho sa o ma na ti wa no so o kofa form say ye nto so aba on so nti eno no de amra no okay canon ena ebi nso wo adea unqualified yen hwe de unqualified nso so be assemblyman sabi unim obi oye popular pa enye popularity ene de to assemblyman sabi obi wo ho a ensa onim ti no onim num ti no ba bia nim no nipa bia nim no ne ayi nim ti sa popularity no enye enough grounds say oh we dey ye nim no ti no this is amamuo enye nim a ye nim obi ye ka so nipa no owo dialoguing power otimi because who yi obi a okotena DCD anim watimi de brofo ni twi kura na adwen ability to persuade watimi akasa na ye ja kura anka ato ho ni abeye dia ohia ope ama nti enye ize tax nti menye se dia metahunu obi ho no so popular ogojira no aye de ben we o ye nim no that is not the case obi nso ho a utim so nam ho ba utim say or some degree of madness on pan ho so na adwim ye de ben e kan last brebi me nim say na adwim kan I didn't know na me nu de na senior ache ye no wow on senior identity unim so ni pe kama but ne na nsema ye kan ni baby ansem no ko pie ni baby ade ni nam no say hey oh but what shot ale come on ye ni hu fi gentleman Natalia Grande say o mo ka say people have a certain degree of madness but maybe manifesting yes we have so many people who are in plain clothes they look nice and everything but or more mental didn't say any power who to abama o ma sam so a baby e ben nam no nasa me say then the reverend has mo de any say hweri you won kofo bebre o mo ne ma ha na mo no but unso o kasa timu say minsam no ensiso ye ni o mo ne nam ye hu say watwitu ye hu say but we no ye talk about business of the community obi adwemu da ho a ukojina DC muanim ukojina president muanim ukojina other colleague Leonard assemblyman na wonso na wo ye no wo ye assemblyman a obi afi baby no ba oni point of focus a onu no ogina so na obisa relevant information a ebeboa man nti no eye duma kase a ye obi so ho a onu so no oso asem ba ko mu a ontwa so onu so adwen no hwe a ho kan de ene amanfo andwen kwachi no muntie se ope amambo papa because o patra MC anima ana coordinating that anima pe bibia
asamba ko pe obeso betwan obeka ne sa bas enko si hwe nti no wenu eye impuntu asem na ye ka no unity what asem what to abako ama MP ono de wo ho so obehye mra no na dia this assembly member ne dia ono no okolo bi o na adwuma ma menka ni pense u pempuntu a ewo mpotema ejina wa assemblyman so ntino obi o lobbying power oye vocal obi kura ho feli ni panim all these things should be watched even though mai wo hwe yi na constitution na wanya ho ankyere because onim se wo ho a ye be ha ye be ye said you be chechem ntino wono men kukuru bi o we nim no no nim no so ye den what you say nim a ye nim no what is the basis then a ye nim na oye nti obi anadwi mu da ho sensible person o sha oye presentable because obenya the title honorable imodu won se sasem so tinyo bia say wo no ye popra dabi no kra no enye popra ko ba bia na me say I was a popular no ye hwe sa popularity no ye ma wo ye popular asem na abato no o mo de popra so ye na me kire mu no nti na me wo ye popra o ye we de ye nim ye boni din obi a enye ye nim na sem ye sa sem ne ye ga ye sa sem petition popra bia popular na wa kukuru no de naba so meye population popular ye wo de odi bedu ono assemblyman na ba obetimi aboa no na but enyo no na wode no ye de ben wode ne ko ono de obetimi aboa kakra what as what taichiri information no but ono ye de mendel nti mama me fa unse adwuma mani abre because who ko ba bi ne kansa assemblyman mi mbu obi anim de ben anim tia just say assemblyman ya unse the title honorable na dressing so kan dressing de enya de kan emo nim de a obi ho nim dressing but dressing so betima kan national ho bi kra ba talote bia no de nam baby o se talote bi wakale twatete na wodi nam ni pani mu say asememani a bia watintin bi hye nanum na je say wo atale kutu dia diri pakra hye ho obekọ ho ese obobbo ho kakra she aduma na ya hwe se sa onipa akono so no ne track record ni kuntu asi dwadi kuntu asi dadi unim sa akoyi oye adwuma ha owi ade ene epam no okoye adwuma wa ha ye de krono to no so eye police station asem no ni ba ba so be pre asem the track recorder enye wonko na nim a police won nim amanfo nim there's no mercy when chichina tum basa a chichina track recorder ya chichina tum obehwe no enye otan bi na ade no so waye de ben waye wagadre more practices kronu suban ye de ben ewonimu emwa mo di sa nipa no kwa emwa me cheche mu say emwa nti bi wani because kukuru bi aba onu beboa o na wa lobi na u pese u ko DC anim ayi untimi nko uko baby say wa assemblyman ni hina because wonu enya sa na amambo ni tre say individual bia even though DC no crapa individual no kwa on feel enya na dwuma so receive individual and assemblyman adwuma say assemblyman no ko na bia wo na wane ate ebia due to also a friend say society no one rise all status kakra eno na peja wa assemblyman no kwa ono okotire SMS owo aha no say eno ntino monfo bia wa kukudro MC afrew MC anim bro fuse anopa tutu akọ petesi MC you come for zero ya won fa pen sign bia because obi mbrano kura say 7 FM say uni obi di asem no nipa kono timi prove
say even though adwuma baha but ubaha on the time me normal I'm being intoxicated my nom say there ben abunti dia me kan ye no me nim no to me prove kire ba bi o koton sa kire the level of ye be jani free into no obi onom san ye ya at your own risk one kasa na wo pon hasem o risk so hunti mamu nkofo bia shabi onim bu eto de bi kura uso de mu na de na ye de ben akovi zanye na adwimu eda ho kro no semia ye de ben ye obi o ha ye jeli no akase ye de no ebe ye yinti o ye fast aye de ben ewuram na we nyina ye kan e wo say ye evident enye say o perception say we mi susu say okay nti ye mehwe omu asede no omu duties no ye dey kan fa assembly member and assembly man no ye wi a na ye be fa unit committee so member nti one yipa ne say mobilization say potemo no to say van say electoral area on outdoor man say in can say MP small MP yes small MP nti bibia sasa na ka no small no nti bibia e fa MP almost status ne dey new MP but ye fan say omo na ye small no abolo mo potemo nti bibia e fa electoral area no ho say ba say bia ye mobilizing people na nya communal labor ye nko ye wei ye mwa ye ho no na bia afu kwan ana toilet kwan so afu sa nipa na da mo no say using the word mobilization una wo gwa dom na wo lecture area na no communal labor o de anyo bibia fa potemo no humpuntu odwuma bia de sa nipa no na ye first point of call in fact only na nanom na ye collaborative work nti wo kwana nanom ho no ma e bia ona bo ye pese ya de we wo no na wo mobilizing nipa gwa mo no na nasi yenye se yo bia kwan e ko zoomi e hwafu nti srem na nteni nyina nti unam na obodawro woni committee for ni nti I say one we a key person when it comes to the development of the electoral area BBBF electoral area no ho no anamum bia o say to bia una wudi animu nti se wonim se wudimi nya se adwuma ne de ne ha ho nkopeke forms ko bi wo ha butai o de ko assembly ho ne yese obonya moto afi or 7 years ni via ye be man es gasha ena even though it's supposed to any say e balance about say ya be no ye kwato MC ya ba enu sika bi mu baji to mo ha enye me say first round kom tu ye na o ko dinti no ko ho no sa de sa putai na wona ni su benya moto ye kwato MC ya ba confirmation e ha ne say menyeska like sa na nipa ne de kobat wo twuma de kase pa ya sa wo mobilize electoral area no for development bibia mpuntu dwuma bia be ba electoral area ade bia ekoso a wo so de wani di akire bia na ye wa assembly man no wadwuma se be be ya mpuntu a hwe no wo se ye be yi kwan wo potem ho no ma e wo sa wutimi di akire ne papa mkran ka contractor kro ye adwuma nka wo ne ne benyansa nkita hodie nsa wo so bi goye se be bia meti say omo de abo beku suwi abo na biria beku gates nti na no nso to afi na nso ne san efifa but assembly man o ya active obetima mobilize ntem for yenyi gates nim what I say nti wo de wo no day to day impuntu dwuma ne niam wo say en won potem won de wo dwuma kese pa no nti se menya moto se menya sika menya esgasha no me na nya no nti na wo kwa assembly patron das okay mama fa kakra anka na so na djuma we wa unit committee me de kakra ebeka the duties na djuma mama nkan si so say they are qualified for assemblyman sa qualification na unit committee so okay Isa adwimu ni hwan bia mu ni age ni 18 and above ordinary resident ono so this also was our qualification na what you say sana omo this time round no just nkuro nkidwam na hu omo nkuro nkidwam nkuro amadwuma no ye hunu bia sa unit committee for in fact omo ye powerful omo part of late no omo gbadwuma na em say we be ebe shomden ye bedu ho na maka adwuma omo ya kire omo adwuma no po no adwuma
eso send the assembly ye no wonim say unit committee for no ese senka eye bi say omo tenase obi kura ye bone fun potem na ye fro o manim ye beba ho no mo the beba nti omo no mo ye no I to say ya ko ese fun nkrobi wo ha no mo ese fun na committee nko ai kroni be ha committee for ye no ba na oti omo adwuma no ka I to say nanano matena se nanano ntena se keto anase nka court keto bi ene ayi bi sa obi ye mone a na yase de namba o manim ne sa ayi bi nsiesie kra se be ya asem bi wo ha ye be hwe o bat ye be ba da ma me se ne be ye o meto wadwuma ba ko no na wo nso se ne be ye o meto wadwuma ba ko no na wo nso kan ho ko eboa ene ye hyemra bylaws no wo assemblyman wadwuma say won so no behwe umpotem e wo ho mmara a wo hwe say won so no behwe umpotem e wo ho mmara a wo hwe say ye sha e be boa now this bylaw no akwa assembly na assembly for boa ne ahye sa mmara no aye de ben ama na wadwuma pan so ne say uno ube locate a place of need e wo society me won locate kwa because any assembly member no any unit committee ni ti in term ho no na wo nti unimo mo haw nti wo na wo soa omo haw nyina e de kwa assembly o na wa hwe watu hu anamo ahwe se e haw na e da mpotem a wo no so e be de ben e bebem na obi anso mpanyimfo ni bi efi ba bi ba obi kura ho wo assemblyman no na ya hwehwe oni unit com no maboa ma yakọ hini ana se enima ana se yakọ diduma bi a ewo mantem ho a eho ye de ben ehu hia nti obi ntimi mma o ba bia wote no awura ho na oye niema bi kura ho se me nya we no o to mi se obe sha se tu form house gina ho because eho no ye ho dia wa ti ase de be na wutu no to mi be na wo de ye contract be ni ma me fa mani hwe no ne efe social auditing who the power of social auditing say ultimate scrutinize hwe say dwumadi a ekoso yi eye papa hina ne 30 you have to have all the information enti me ma say onipa ko no be ya de uso me de mi ya mbo amane ekora e wadwuma say upeye de ben ehunu upehunu na say na the right thing must be done at the right place because ebi kura wo ha ni aba esi dwa nso ebi a some microphone na nye dwa kura na omo ye de ben omo hia dwa ebi a ye ni nsu a ye de ben ye nom eno ni omo priority say ye pensu a ye de ben anom na ye si dwa ye baby so se me de menhu da bi wo ho kwan say wo di embargo uko appropriate yi koji say omo ya de wo mpote mo ntiase na wo nya sure say politics no ama isi say ya kan say members na hye na me say bi omo no mu hu dia obi ani wa o kan wa hye say mra no na wo no de ye de ben odi adwuma na say bi obi NDC MPP mpanifo kan ayi parliamentary candidate ba asemema o kaka kra o mfiu kra say wo so wo the appropriate place na de ba ko so a man fa nka ho no ye say ayeye bia no ubekọ asemmiri ba no ubehia wo wo so be 3 times asa fina be ukọ assembly be bia wo so hia na fa o nsem no fa kọ de o mbeka no ukoba asema see de wo de kọ wo so be report o be accommodate ho I'm telling you say asema members Nkoranza South o me 29 obi anye sa 29 obi on challenge obi ndeme wa obi mfre hia ni na manfo ba kokora and they na onya assemblyman and they wa na wa kodi e go say ansa na wo be kọ assembly no kora no uni omuhia na wo hwe am consent na de aye de ben e say kọ awo kasa mahina uni amanfo ni hia ye na ukoba nso a de esi wo ho no e wo so pekwa ni nyina no mu complain say na sika ene enya dwuma ene entu aka eye voluntary to uka na wo be ye dwuma no ya kan je say voluntary wo be ye dwuma uni mra na da wo say voluntary
and so on the complaint ofra betro say na me kura me ya say miniska ha nti enu nyina nti no mahu a ye de we no e di skasem kakra abata ho no nti wo assembly no e was say wo report timely to the who are represented unko kan dia o man wo be ko assembly aba no wa man for kura nim unit committee nim dia o ko kan o mu nim dia si no mo so mo de o munyansa aka unyansa ho ma nyema na timi aye de ben osofo ebeto mrebi kra no ana electoral rebi kra o ha omokoto aba no partisan semi unit committee foi bia omo ye party A na asem man ye party B eno kra de na asem na se ntokwa ne won basa we ni ma me kanka hu motimisha pise me say district assembly any unit committee no wa hu ye yi party semi afimti ma me kanka say eno no obi ntimi nsi obi kwan se me pese me gina unit committee anasa assemblyman base say oye osofo panu de anasa oye traditional leader bi 90.7 FM oye adwuma bi ntunsi no eno de enye partisan no bia timi ewuram nti ye encourage mamu wo nimde ewo opepa se mo pese mo soma no mo pese mo ye adwuma no sambiri na wo so do ho ye de ben agim na wo fu di adwuma no ye de ben esi usre so nukuredie mu na ye na ye important mambo no ye de ben ekoso because when you assemblyman papa oti wana assembly no aba be si dwa wo ba bia o mpa ye de ben ama ye nchene se omu agodemu mafo no omu otumi pa o omu otumi ba to mu utilize se obi ba enko ba bia because of omu said omu ye omu o so omu utilize because we are some member wo assembly ho mutumi ekuta mu eche MC e wom se MC ne aban na appoint no ba mo kam ho a ono point mi ma send you ntimi ma bi wo ha wo so omu jitu omu MC wuntimi nye hu ntimi ye achi so omu na jitu ma ba omu no ma ye omu ho start bi omu bonfia sa omu nyina ni se bia omu nim dia omu betimi aye de ben aye adiase nti ye educate am say omo so no omo tie ni asompam omo tie new ones bi are ready see say who amount for posters and nam what social media guys ni bi awura mu ba nti omo wura mama competition no ya de dingo we ho no electoral area na wo ma oni nya den obi ba ma manfo hu se wo na wo ya assemblyman wo na tumi no police station wo court ba bia we are assemblyman na wo tumi wo court a niema sese wo qualify as assemblyman na wa baba ye no court no eje wutum police station o ma je wutum ezamu gazette o menye ho abomfia bi small boy bi ni nam ho na ya wo yo si minimum assembly minimum be court kra bi a electoral area obi kra on shede nya ade bi ayi na ya chena ko ya be fra assemblyman ko boy osuru kra sabeko enso dro ha because ya gazette o court no judge na ho no oje utum some wo ye honorable wo ye honorable police station ya je utum uposu modu nti mamo mfa no se ayi wo ye MP a wo MP no kura no wo ni nipa no edin sa wo so ne ayi nti mo ntu so honorable ni ye enye me se amafo no so ka ho aduma eba be si di odede ba ye no ba di ase so nim sa akwa yi ontwa tew yes onim hwe ni nim die nko ba bia oye hufo oye ni nyansa sem kra ye de ben e wo fom na esan se obi kra wo ho a oye popro bi kra wo ho nim atwero assembly for crache for degree ni masters ye de brofo a emu odu ne de ato na hina na ebe cheche mama ya dia she report to mu dia to ho na wa hwe ni han because who go bisa ma wo no wani ma ya dia ben eguase because ye den krata betu ani ma ya twero no brofo ina na ko kan ni ti dia ma cheche no che ese wo no de abere ho po ni wa wo cheche mu what ase interpreter ni ho na wo bisa ho asem na wo ade de wani mu se coordinator directors ni district assembly professionals
report ye not to ho apapa eto de bi krasa sabi meeting be in a position of district director me ko bi only say me nkasa me ye me observer me di mani ekohwe na eto de bi near di we no ato ho no ma correction e wom no wo assembly wo no na wo so say no ade we ayi we me nkasa ya approve sa ade we baba no na they are approve they are some of they are intellectuals business people know what to do na they are mujito mope uni anu yi bia bia no so no bia wan ko school uni makenkan wo ye popular popular na do aba nti wo hwemu hai aye wani su tu brofo bia mata o ebi kra na wo no potem ho no sa de na eba na emwa nti nka wo be sore agina na wa asem no wanhu ade ela sa wo ni makenkan ya literacy ni ho a amne da wani mse ya but da ho no mo so de abra onu anya na adwuma ne se de afa ma no ba be chechire mu ma ko sese onu ye ka bibia business no ye wo brofo mu na DC abeka sa brofo mu coordinating director any other those who matter abeye presentation ya you obrofum nso aye wani so hwanyan o dapo se won ti ase a o ti wa na o da nti na ye ka say this time around assemblyman mamu fanya agro ye nim no o we dey ye nim no so for bi so wa no ma betuetu sika ana me trust say wo pe na wa mobilize boys no no akoton sam no mo so na mo de prague eurofie mo no makofa amanfo beto no ba otuwi a ana oba beto no amount 10 cities you kwa de atoku bibi ne ade 10 cities ni de obaje batanye no na che say obeto ama no dabi obeto mo ma ye hwe niam ye o na yaje nti ekosi sen wahu yaje ebi a 10 cities no o de akoto mama na tension is no ni dana o de akoto no kura no sada no kura di kotwabi o di kotwabi say eyi no ba ko ye 500 one thought are unum bia na I say ya mi bisa last me pichi wo yi na me bisa kwa bisa wo say ubenim na say no say edu pastor edu 5 cities I do 5 cities. Inti no. One thought 5. Hey. They are shame you no crowd you no bibia unya. Edi inti mo ma yen say mo ye budget o mo so betumu. Ni nyina be kwanim. Inti ma inti yen serious with this assembly thing no. Na yen ko ye obi a onim de. Ukọ Accra Accra be nya assembly man no. Dabi kroma kase mu de anya kra nko a kroma kase mu na because ukotna omani e den ukotna metro wodi na kwaso to papa metro a companies akese ni ayi wo ho ye aha no na me kra asem na kambeka aha no na ase ye mu asem ma na obi ama no ho so a me kogina asem ma ni ato ama no uko kroma kase mu a me say adu assembly ma hu benya o ya chen MP kura umodu ndi asa now MP no ba assembly meeting na nsem ombede de ombede be yewo assembly meeting na se no na wo ba ho no ma wo we ordinary ayu ho party ase nti no bedu ho de assembly ho de we ordinary person we MP we ordinary assembly member na wo ho that time no ono ho no ye ne dia wa ba ne die mu nti no ma obi akeke o mamu obi akeke nyapa ye nyina ye pempuntu ye penkoso ye peyi nti mo nye popularity mo fa de onim kasa na no ate o ye presentable ye de ho na abone to do so ye de ban ye na ye inform nko ne duso so a ne duso a se we no adwuma ma menka e wo sompa afidie so se assemblyman abato no emu dusin general election there emu dusin there udi president because ahanu man ko ya se suro so nko anu because suro there onu pedi obesi na na no de ayadwuma o ti wanyo bia
ɛno no woda nti no yɛ mpɔtam ha yɛ hu hwe yɛ mpɔtam ha yɛ hu hwe bisa wa assemblyman. Okay. Mate afi yanko enim yegu so ne NCC from Penifo ene di Nkobo Nkoranza North NCC director Nkoranza South NCC director yame ya adoma 13th May ye district level election na assembly member ni unity committee abato ye beto Nkoranza North and South honkomo ene ye di ntiti ye wo na abekwa akoto aba no se de ye boss wa no se nye nipa bia kwa akoto ama wo ye poprenti obetima be chesika ma yinti no we se dabi hwe nipa no omo magina ni nyina hwe de okwa obetima boa na to aba fama no. Okay enti ye se wie ne saade a date e de pick forms no da ben jo adwuma ma anse na date e de pick date ne de kwan na ye de ben abi say ne first to fourth there be first to fourth na obekọ akoye submission no but free bra mo ya announcement no kwan no de obetimi apeke na first to fourth no kranse san aye de ben abam nti na me na adwuma se na ye beka data ye pick form no na yaka data moma menka committee omu duties ne kakra unit committee because I omu hu ya pa wadwuma unit committee adwuma no se na adwuma ba ko pa ne se obeboa ma assemblyman dwuma di odi no akoso se strong file form uni ma kenkan uni ma tro uni nyansa o pempuntuo ko na ko fa sa form ibi because adwuma unit committee ni ye no se when na good committee a etawachi a assembly adwuma ne be tonsum because organization na unit committee no na ye de ben ye ma na omo so de omo ne nkrofo na ti onti no open information na unit committee omo no ye ma na say unit committee omo yama assembly say unim say obi wukura na omo pe befende fofo pe nipa ya wo mo pe nipa omo wu a ba bia wo so benya credible information abana mo mutumi unit committee fo omo so no omo bua monitor assembly obani ayi na adwuma ekoso nyina ni unit committee because no te ho ono no monitor hwe se we adwuma no we lampo na we num kuraje no to na enkoye omuso kura ni timu se no ade we ekoso nti assembly famra we ekonenye bylaw na bylaw no ba tumia ewo unit committee ni se ohwema mra no eye adwuma nti unit committee ni betimi achew mra wafum nti ati ase because me call small village bi na me information center nti o mi nko hu no si o e say no ya ye mra wo de be sase mra wo de be pon o trape asema ye de ben atu nti mra mabane de ye ntimi nye de ben anas bitim say obu sambra ne so pepepepe the power of the unit committee say no say metimi aye na mekwa ko hu unit committee no say nne no mra no ye betwam aye de ben ama me ana je se nyo no na wa ye ho bi na aba ho a ti na chire na me ye se no so ma hye mra de a mra no me nye de be me say that's the power of the unit committee bibi eni ho a bibi to chew e wo krom ho a unit committee na hwe na wo tra na adwuma na fiti ase kra wo ka se nke wo so mo hwe asiesie bi ni te se ni asiesie bi ya chu bi aye police station asemna nkrata sem ya ye de ben abem na ye pe obi onim no win committee no wadwuma sa obeboa because look at the development of a nipa e wo oni wo be hwe se adwuma we ye be na SMS asem yi e ho totoye na yi wo be di akire aboa na mo siesie na pel ya ye de ben se nuisance bi koso me area bi wo ho mri bi me ko ba bi na me ka kire unit committee ni se sa chana fo yi a omudi abesi a krom ha mo kwansi ha shoto yi kwansi ni krom ha there's a nyina hye sa de ni manwumro be ba be fa unit committee assemblyman kire utumi sa de we me ntia so si na si no
Chiro to me na boche. Boche. Kwense wo krom bebie wo bia kwense ni krom ho. Bebia sadie ni sibia kwense ni wo pe kwense unya bi. Ni nyina hye sadie nim. Chiro to me na sadie yenyi fie na krom mafo no ho ya de ben entom. Last me ye no so mako hu na no na assembly say nkrofo na akọje lances. Na am say lances ya kọje na ju krom sika lances ben. Chromo say me mane ya de ben enye me frɛ no so one nananom atu anamo omo ba omo say sade we o me hu ho mefa komu fie no mefa. That's your power. Okay. That's your power. Any other agency bia ba no mo background information ye nya unit committee a ntimi interest e no mo so num no omo no mo tenase inum no ye to omo ankasa to abama ba ko wahu chairman no ye chairman no edi so fie mienu no du na mo pa masan ato ama nti sa 5 member committee we no omo so omo apart from chairman so mo secretary kan so man no be yi sa nkrofo no na se ne be ya etimi afanshi nti kro bia woni unit committee no assembly no kwa fa so bia ya de ben eni so emwanti unit committee for bia nko fa form minim say assembly for de be abano this is assembly for so be kam because revenue ni muna mudi information aye digi revenue ni ye de ben eba na on be kam nti adwuma me ka wo afidie so say minim say mo besa babe ba ku mienu ansa ya to aba ye besa be no so ye aye be you adwuma ye be fa course be mienu mensa bi nti mo ma yen hwe wo si changes bi aba ho be changes abam eye data almost submit forms no say no aba April 7 to 10th. Okay. Na ka first to 4th. Baba say you know holiday na. Nti electoral commission in penny for so adwe when say no. Yen nyan mu di holiday a yen fa o shen ye de ben entrom so say nti no almost atwimako April 7 to 10. Ho na adwuma ma menka enso so say o forms no nka utimi submit ne ntama na nka ye kyese mfunso bi wo ho a na watimi anya kwan akosiesie e de aba na de call on the 10th na ye krosu no na mfumso ma wa bra ye de ben wa bragu nti mesha say wa peke forms no ubetimi akọ isi office Nkoranza North and South anazo call online forms no ye de ben e wo ho no mo wa download bi wa fill na o fill nso a unhie obi a obe guarantee obe no unhie nipa be say 18 so am so be kasa pa nti ma mo second no so mo hwe ye mo second ade papa eno nipa ba ku ntimi nko second nominate we ensa nominate we nti e ba date na aduma ma me enkansi so say muse Nkoranza ne yi ne soso nti submission date no edu so a wahu ombeba other various centers ni mbrinti yentimi embo so but omobeba aseche ni bebie be no yisi no create venues e wo ho no ma say obi wa aseche o say me pese me ye ntua ne ka unit committee na me foka akobusua no aseche ho a ombeba ho you know easy for omo return officer no ebe 598994 yene NCC for ne di nkomo fa assembly member abato no ho enkomo nti ye be lines they betima fa few course the aba dwumadi so nti lines no edem 0598994994 0598994994 hi Sompa FM. Hello first caller, good morning. Good morning. Yeah, Mbacha, so good morning. Hello. Good morning. Hello. Yeah, good morning. Okay. On Timenka, anti Yamfa Fufro. Hello, good morning. Hello. Yeah, good morning. Good morning, Wahine. Meaning, I did baby of 50. But
patrol me on a mobile for them because it's Chica. Oh, okay. Hey, old assemblyman. Yes, more time. Yeah, easy cry. Yeah. This is now more my assembly. My contract for times down with 4 times a year. Wow. I assembly first assembly do their corner 5 years. To my assembly 17 years. Oh, okay. Now, I see assembly to watch you. Any abu time, any opunia of Russia. Yeah, can my own assembly member do a while. Yet to Abamano. For 4 years, when to man Pajan and unrelated Buddha, could you say, coin? The same place, oh, friend assemblyman, Uncle project the miracle maybe. And secondly, assembly members will be over. Your crater be your friend model standing orders. Upa assembly, yet the people kind. Do think kind could see a piseta. Oversight money is a cry. We couldn't think kind. A bad then, even if you had that matter to grow to the Janus, you should go down for a pala here, we are going to assembly in Korea. I'd rather matters. What did the Janin Cassette? You could have Mikrum Quari and yet, and that's a Miss Kurum school down yet. And the second members will be over. Ornament and Nanan will acquire power struggle. Or your assemblyman, you say, Nanano. I cost baby. Tell us an the community no part of him. Or no, any open. Chief, I'm saying, same baby or honor me himself. I know that time they buy the come out in Java. Yeah, that's about honorable Buffo Adem. Yeah, that's about honor dear. Mekai or Tafre. One honorable Gisemo. No more call assembly. Sompa FM. Wait me, our friend. Hello, good morning. Oh, too bad. Want to me and so fry. You better 059. Wasempa come back. 0598 994 994. You go so now. Wait me so afre. Hello, good morning. Good morning. What you doing, baby? Afre. Yo, I just went you. No, not power yet. I know. Don't go to Kura, when you make a caravan, you to watch him down, money. I think I can the form that when you want to read ya, fight it up. Don't go around for a real good to know what I'm saying. And I never better say, yo, Yati, you are no 0598 994 994 0598 994 994 and Vodafone and I tell it and say 050 20570003. I also for that kind. One in Yansan. And yet, if fee baby are on and I school one in Yansan and a baby are all qua. The order of the day, ye brofwa, ya quadari at 2 and Nima untimin can. Now, Ubesi then what contribute to one internet do a honor school one in Yansan a beer. Mikura masters, mikura PhD, inti mi nyansa enonko, mikura GSS, mi ti make kan, mi ti make meaningful contribution. E wa asem ho. E basa school nim de no. E wu hia. Nti assembly no, unko school a amwa ubetimi akogina unit committee anu so emu odusa. Na wa boa na no de se wantimi anka na de krata ba anya nkwa na wo ho. Say you declare if you are bema ba. Say papa. Dia nti no enye parliament nko ani ba bibi. Assembly na da ho no. Be approve. Omo ye bibi sa the same thing. Budget ye na o say mo approve. Parliament no. Ye the same thing. The same assembly thing. wo Nkoranza. Assembly wo ba bia. We nya hu mobo so si say de nanim da ho kama na hu ofe o shape o ye kokko o. We no de osum nyame onim mpai bobo enye mpai basem. And young pipe, but where the one will say nimdiano knowledge base. Yeah. Any analytical at Gina wa ultimate chile nyansemu nan faso here de ben e baso enya wa assembly ho na wo kona asem kura no ya soma na no oka no order matters no but ma ko assembly bebre o muka twi bebre no timi kana asem twi what you say. But obi wo ha obi ekukuru ne brofo apology dia to that is say I Nkoranza assembly kwa 90.7 FM o pese o katwa but me na make twi wo ho mostly no mukatwi ne de brofo beto a eno ina na kan ya ma dabi o de kra kan say
ye de krata betu ani ma untimi kan tiase e kasa ne de expression ne de and you expression me akatwi no de o ba obetimi atra adua nyansa wo but the problem is ye de na betu ho and na de betu ye ntwo ne twi o yes ya try in English me kra o ya try ni twi kra the thing is untimi nkenkan nti whether English or twi woni ma nkenkan na nema nyina na wo kan a wo ti ase what you say nema nyina e bi kra o ho a je se wo so wo apply nyema bi na ye bubu ade nim ye de ben e ma wo nti wo ko school na person bo a betimi abo abeda nya assembly. Okay. Nya assembly. Mate nti ye tam no so aso ano. What about ya to aba na ma wa kwatna na afi say the honorable ife no ken obi wa kwatna assembly ho a onkasa o onkasa da na ne tema so no ko and your contribution is needed also contribution ni also input they also dey baba na ehia ha also nto wa wo dey ba na ehia nti na ya to aba ma se kokot na ho nti ye se etiefo nyina se wo kwase ye nto so aba o se so ye so ye electric ta ye so ye beto aba no obi afa na ho hye dwumadi mu adwumara me fa kwanya so we dey me se GII ye training bi on corruption last year na committee members na 13 social audit committee apart from 13 na ye general training manipa 30 okay na yes I be training ni bio nti me se obi a na o ka training ho last year ye wo platform there but me fa kwanya so dey atom fam so obi a na o ka ho onim sa dwumadi last year July training be e call assembly ho yes I be the same training next week Monday e wa assembly ho nti obi a na o ka sa committee ne ho a last year oba training ni bi wa assembly na brand so say second phase of GII corruption training na in last year nti yes say brand so a na obi a nani ache venue ni de okay so we free national na buy nti we hu bin na say kan be change ne be ya because I'm telling you so obi no be ko dwom ha obi free wa beto asem nti no em say na ma ko pa me ni ko kakra me free wa meto aba ba em say we na ma ho ntem na nka no de nka mu push di ekoye nti mesra say aye yenko ayi na asan ye be bia du ne de em say edin em say mfiti ase na na c'est bien ka consultation ka ekoso naka ai electoral commission half of the no na e ba ye no opposite date the buy no half one should have also maybe given a hair subsidy Tuesdays ya market day tie bia consultation na ncheda ankoye but ni nyina mu no okay ni nyina mu we no enye krade you say already no ye wo problem e wo Nkoranza north and south yento no say wo ho nti we nso koye yento a yenji endi e beka so mo de saa no mo ye de ben mo tie nti saa no mo tie mo ye wo de ko se fiada kro to kro na na omontu nti ye besere amanfo we no abane saa ebro ye so ye hu bibi na ebe yanke be but ese no de ye ntimi nti ye ajase ye ho anopapa no ubetimi akọ to enya crowded enya line bibiri ohun wo di few minutes be kwa wan koto a brother bi on be san ye de ben aba na sa da no de ensan ye de ben emma bi mti yan sacrifice na ye momodi nkona market will be cost 536 no papa ayi no so be set your machines no na 7 baba kokoro no muwi when dey na say ko mu ye hu bi na nke so mu because when dey say kana nanam na asem we say kana nanam any presiding member ni ayi no so na any assembly na so mu ye hu bi man because the date ni e brother brother me say o mo mbe ko dwomo bia ni ho ba beto aba asem me na kan yes no na ko ba ni sa na okay ya da mo say yo yenhwe dia ya hede nyame be ade bi wa etimi ye na he ya ne de ko ma nyame de ko she nyame sa okay yo abre damasi yo yes ya damasi okay nti Reverend Richard Duncan NCC director wa Nkoranza no fana Mrs Marian Owusu Dufie Nkoranza South NCC director ana yete wo mo enka no nti who knows tomorrow say so when you ye we assembly man na when you ye na opesika de akwakoya monkai say
Obobusia obama 100 million to 200 million now they akoyewe ye kama afi ambulance cars ahoro a odi koyewe yi a odi bi be ma na also atima koye canopies ene nkunwa machines ni nyina bi ho oba abagibia be ma ne matimi akonkan owonkwa aben frɛ no 0552278936 and 0249 11399 0249 now only no Eddie Enkomo 3A Herbal Center what the Coco Andrew Abagwado so we see 0546 107 107 okay anti me no kasa CSK abetom wadwena bebre se me ko iska me coin me fine enne mo ba money bebre na abu but papa ba ko ewom na ba ko yi sika na sika no tomache bia ma ho no eye Bojibo Ventures and I come for Edema when I no paying was it deposit and upper way withdrawal and upper way afi Fidelity Bank, Eco Bank, Access Bank and a car bank and afi NBA Bank no nyina GT Bank ni na Bojibo Ventures edi hujuma e wona so ye card ni she botom wachi na wonye ba bia ko obedu nkra na wati Fidelity Bank bi ni ya ebi wo ha wo de woni chim Bojibo Ventures ya won sabeti maka na so sika no wey ablat machi bia enfama no afi eno wachi no shere ZP no ye ho adwuma wana afi G money and afi no we yi switch ni na no ye di hujuma kama pan e Bojibo Ventures aso ye odi wani achirim e won Nkoranza old market ye ni NDC office no eni die ni mhwe obeti mafre panyin pa no na waji nchirimu aka nyina 0248 08 9463 0248089463 na oni Bojibo Ventures edi nkomo na ne aka nyina afi so wasi we no ay online program ahodo pi so oboso kwoto edition so ewo various university no okowa won sabit maka forms no apeke na bibia kama edi amount for ne chimo Bojibo Ventures na kuyis kan fato na bibia kama tabia heba products na kofa tabia tabia Zeneke heba mecha edi abedwa so na no umoja ntimi ne afusan onu no bia betima boa afi wanya how bi ku say gonorrhea anase nam yara hodo bia say white woni na ya ne nyina no so etimi boa ma ne matimi ekonkan afi tabia heba capsules eno no eboa hohoro uwidie ni mu anase hohoro baby a wotimi say wo problem ewo ho no nyina no ehoro ma ne matimi ekonkan na akofa tabia takum no aba tabia takum de mema de enti say wanya mfie 18 years kwa wo ka ho bi tobi na fa ko bo adwuma ewo mpem eno no ye mo ware mpem agro na mo ware enti say what is the system ana say wo ye ya unity na ukotobia emwa san say anadweno wo betimi hu say ne ma ekoso wo redeem ba baby aso na onchen san say won ware enti woni kwan so wakofo baby abeto onchen enti menkonkotobi nemu o ma ware na ye kamfo de amom say wo hwe tabia no no bi na enti emu tabia takum woko baby eton do bia obisa won be yi bia mo 0243 686861 na woni omo edinkomo Kwebis Educational Complex hone chirikon wo Nkoranza new magazine o techman kwan do no oswo mo from 56 months kosi SHS 6 months kosi SHS metre crèche to senior high school one more from another 6 months na wo na seru kwadwuma enyo bia obahwe na fa one Kwebis Educational Complex na mo ba chira ho no me be yot na hey 2 years old now salted fishing na wo John Kwebis na salted fishing na obe fio say salted fish momone calabash kora na chere madam or chawon enyama power school inti for no kokwe afa so no SHS no ebia wo ba no wa atro na result na nshada anya papa dem te pedo so ne tro biema American for Kwebis Educational Complex ezmohon afa so no why general art or courses away ho no why general art business home economics na science afa so no say epe boarding facilities ani nyina ebi wo ho wo ma ho na eziban nyina bi nso e wo ho se pede yi wo ba no free SSB na de ne ba Kwebis Educational Complex obeje ho so enti no frɛ ho na e wo library metre library books a hyemu ma wo ho a se wo pede wo ye research bia wonye obenya bi wo ho na waye frɛ ho 0248
876 028 and 0553 955 959 Kwebis Senior High School Day, also the Center of Knowledge. School baako so a edimu na edi kampa ane so adwuma mo bɔ no wotimi sa ampa ano de mpa ane St Benedict Senior High School na St Benedict Senior High School omo kira kwan ewo Nkoranza amango ase wose black course so ahodo pi ene ye na wo ya so ye course so bi te se general arts sanso na okuma wo se agraric or business and afi de home accounts ni na no yebo St Benedict Senior High School mo na okopi mo hono ma facility ahodo pi enso e ho a ye je boarding house any day student for ina so ye den e wo ye day student obetima ba afi so pese hostel so na oba woni na no obetima be pi mo St Benedict Senior High School ye betima chew na so wa be fion ade se na bibia no atima koye ye je year 1 year 2 year 1 year 2 no e free admission na free year 3 no wa ba na so bibia atima kama makanza boarding house no enso na opani na no ko St Benedict Senior High won sabeti makabina ho so kote audition so e ho wasi so hwe no chense etwira etwa na ba ko pe ye ntwire nkonsa ma bia ni na no e St Benedict Senior High School e na wodi wani akirem omo am Nkoranza amango ase o frem penfo wagi nkirem aka ni na 0240 2098 1551 020 0240 209851 nane St Benedict for atwen kon wagi nkirem aka ni na e o maso ye Race and Co Company Limited e kon for Adamfo Race and Co Company Limited ekua for Adamfo na mebo omo samrane anopei omakofa nomas abadwaso na nomas no se udo mango we mango na emwa bi hawadwen udo watermelon se ye bro mwa bi nkitinkiti bi nhu ba bi omfiri ombe house a mpacho hwehwe nomas na fa ye adwuma na beboa promans no wado aye eburo asiefu nomas na ode bedo ase na no edo ase a ema nutrients bi a etimi boama eye eburo no hyehye no etimi ma na hyehye kama ma otim say yes eburo a odo ye se bi wa moka na glass no so eboa ye papa we decide be claim fuye ni nyina ama ho ato nti se okoba bi aton aduro bi se dependable God Agro busia dependable God Agro busia Captain Agro techima dwom Ejaku Farms techima Kemat e wo druman kese ene ba bi aton agrochemicals bi also Race and Co Ghana Limited ekuafo adamfo ene na kuani wo de be ye wadwuma Adum Dandy Natural Herbal Clinic what the Ndrubi Abegwamando Dandy Plus no ono ye immune booster Dandy Plus no ye immune booster na Dandy Plus mixture no so on ye blood immune booster eti Dandy Plus no se pede enye bitwa anu no otum no omo wonkwambo ne ye adwuma ye yankasa of fight against yeroba bia opedo oba unipedium Dandy Plus no bobwa ma wa mo wonkwambo no aye adwuma ye yankasa Dandy Plus mixture no so no otum omma moja no owo unipedium no osipi sita afes no Dandy multi mixture no anu sa honam ye wa na honam bebi oyo bia no enye binuma bibia abokodo kama ndru no dosu nature kwan wo Nkoranza on a health center no wodi enimhwe techima so no wo kenten kwan no do wo taxi rank wona afesu no se epemonature kwan a Nkoranza ha de na ebon won wo health center won wo ben health center hona oye adwuma fitijoda kosimemneda anopa no nsia na wa atena ase na no nson na wa apon consultation so de Monday na Tuesdays no owo techima friend was 0241 085 731 and 0248 301 570 21st clinic Asiatica Express 21st clinic no pay or forceable stroke any dunya diabetes high blood pressure any dunya ni na no okupi mo 21st clinic so ya ye beduma bon yetu ya na se na e dia man bibia atima kama e dia ma enti fo ni chim e won Nkoranza new market kwan no so ye ni victory pledge bank no eni edi ani mhwehwe na 15 branches no Nkoranza de na maka kire no techman so no je ho kuma se ye ho ba bia no je ho kwa onya on sabe ka 21st clinic na Asiatica no yetu ase kama pan e de ma ye wi na ya stroke no so diabetes ne fibroid no nyina no ene pressure no ya sa na yetu ase kama pan e de ma o frem payfo na wadi nkire mu aka nyina no 0540 311 0540 311 Odifo Engineering Enterprise Odifo say men kan kire say we obi a wasidan na ope obi ma na waya de amawa otimi eye ho adwuma kama na ebia wasidan akofa electrician so waya ma ono ye energy commission expert nti ne wonim se wasidan na pese waya
electrician ba ho kra say nya energy commission ni a obetima certified amount nti wono akotro sa exams ni bi nti wo ze wasipi esita and nti wo de adwuma ma no kra wo ni problem obetimi de ama no aye ho adwuma energy commission fo agenatum nti ne mo amoye adwuma bia fa eye wiring dan bia wasi bia no ho odifo na mo no achi no obo multi tv afei DSTV installation so aye ho adwuma wo ayon asay wo fan rice cooker heavy duty machines bia asay a o sisi ni kama edema amanfo nti we de odifo ede abai anoma ebo ba kukum no ma be apem hunwe na omwa electrical honie manyina se wo ya fie bibia obeye de amon na ene ya make say wabie odisika pa ewo sika na ne fie ne nchempe ewo busua kwaja nti bomoden say weekend ana say holiday upese okudi na odini ya oko odisika paba ewo antisika na ne fie ni ehwa busua Nkoranza no na mechiri ewo kwaja eno so betima kwaji wani kakra ehwa so na ne shop no ewo opese ofre no a 02455 37094 02455 37094 and 05959668877. So Mami Esther other Yitra Herbal Center no o say Esmon co mixture no ebe enhia bi papa pa sande koko agini pedua na abodo sisi Yoruba soro ho unsagu no onsisu do ape Esmon co mixture ni bi nano me na Esmon born herbal mixture no so no obotu ayem tim ni also biara waje unim pedua na abodo Esmon pan mixture no so no so unsa ni ye utitriti e wo sisi Yoruba ana e wo stroke patient kwampa pe Esmon pan mixture ni bi na Esmon malamis no so no typhoid fever na wenuma wato na malaria waje wabodo ni nyina no Esmon malamis obo sort out ni nyina mabibia aye kama Yitra spiritual cream no so no se ewo esu dai basabasa ana the wanka se ehu there was spiritual marriage ana obisha obopo a onduda ni nyina oboto asedamo Yitra spiritual cream na America na asami se pa ni dudu eto a eba Sompa hen front desk wa abawasa rabahwe na we bidamo mepe bia no obeizamo se pe Esmon co mixture Esmon malamis ana se Esmon born herbal mixture ni nyina abawasa rabahwe na we biamo nenso se pe the fresh of mamia friend was 0535 831 Emmanuel Remedial Institute abatanase e won Nkoranza akumsadomase na Emmanuel Remedial Institute batanase na small kan na se wasi ni watwere ye no resource no ebinye na opese better resource na obetima ba Emmanuel Remedial Institute na afere wabetwere na wanya na kama pa na afere so what wodi sua na so na wakosua de course so ye na ye general science science na general art and afere home econs agraric visual art and technical no nyina na ye bi wo ye kira kwan no e wo akumsadomase o frem panfo na wagye nchiremu akari nyina ewo 0247 660221 0247 660221 now in paying for action come say your success is our priority. Divine Winners Company Limited na cover Vita 05 organic aba into Ukrainian TMA say wodo koku rubber afi atosodie bi say cashew ana wodo nkruma watermelon efo bia wo ye bia hwehwe Vita 05 organic ankasa into the year fu no a man no ma no enyini from ama utwa na utwa ne enti ne se utie mi na wabedwa so a oko Francis Terry agrochemicals e bi ho alpha and omega enso so obenya bi afei entwubosi akon e wo ayrede na afei adjust enso so e wo bi ho from e wo 0243 852 751 na one collection also say design hon sam koten da na customization da pobopem wona so e ho ne de autumn shirt ebotuma sheda akwa asor ebotuma sheda akọ ayefru ana program bia afesum jeans trousers mo wabeba duibi epelonga na shorter na one collection benye bidamo afesu no echo system ne de yo shede tine he ya guy ankasa echo de ni nyina na one
obo sponsor kama afa so na pursuit eda akọ office bit dey banking work na dey office ejuma bia na pursuit a mbeyinfu na besiafo nyina na one collection obotum wenye bi na ozamo afa so no epe boxer short and singlet na one collection will be ho mpobo no so no owo na short bebre asanso wo nose mask wo ho oye wholesale na retail se pede tu no bebre another ton nkokora na one collection obenya ni nyina bi wa yezamo afeso no wo ya asor ana pro ikubi na opede wo ye t-shirt ana la costa na one bottom wa ye ozamo afeso no Wudesi no epede tro wudi no gum his name another her name wo water natural ni nyina na one collection obeza mo Nkoranza dey no wo run about wo na oni MPP office no na wo ben friend was 0532 663 264 and 0543 889 209. Dr. Bo Atenase anopay ewo additional plot number 91 na onim say Dr. Bo de ono na esesa nubra edi ye dro ma utimu say yes dro ni bodin say bibiduro kasa enti say uti eye oya uti no nye eya keke bow pa de bia na hawa adwen ko ho no mo wa ye kese dodo upese oso te kakra afi pressure hawadwen wo akomayare wo mrebo yare afi opa wo wachinu nya bi diabetes pressure mo problem wo mo kidney no hono mo nyina mo foma ni nche Dr. Boase omoamo annex no enso so Holland base nche wo ebnadai o matranse eye adwuma frɛ omo e wo 0249761508 now ne Dr. Bo edi enkomo amu great agro o se akuafonti e na owo nti se wutie me na afi na o be start adwa wo we decide ni bi ho afuo no se de afu adi adro bia o be hye ase krakrakrakra force up shefo lambda passion petrol ni nyina ebi ewo ho na wo NPKs ahoro se ammonia urea ni nyina no eboa ma afuo no ye kama no bai no etimi ni soro enti se ne o pebi na watwa wo Nkoranza Crudium ha o new market one fire service no na edi animhwe mo amwo donkron kwanta no jumukrom no machira kwan wo se cheduma se kwan so ho a afi druman kasefo monko aye druman kase dwonum room number 32 Saturday bia obekọ no mo hye ho sanso na omosan wo opposite ata mobile money oben aye Anglican school no with my friend Richard Amu 0549113208 0549113208 na modi enkomo afi brekum na sise school kese we abobade ewo ho Star Senior High na meka ho asemi Star Senior High wo brekum eye school kese a amanfo e de omba ekoho enti se oba na wie junior high na opese oto aso a school a mekamfo e de amamu anopei enono e bia watro so na otro wie no wanya ni nyina mekire wasi no wokọ na wokọtro ho abe pass yi sanse teachers na omkira de wono enimde courses bi te say general arts general science home econs business ene ne omoye wo ho nti sisi a make say oh frɛ Madam Joyce e was 0243 643 251 0243 643 251 Mr. Jama number no so 0244 141 251 Star Senior High or say Christ is our strong tower. All right. Yeah, they know ebesi ha, they besi ha. Yedi besi ha na ya sorry. Nyame ya aduma ochina Wednesday. Na say you free ayinimu. Holiday nimu. Nti nyasam keto ochina, nyasam keto akra ye holiday no. Ti see a normal program no mu. Ochina so ye man koso e na ochina de bebre ochina ye behwe issues mienu e wo fi ha. See say kamia ye say Nkoranza kru no e da ho no. 90.7 FM. Team edi team. Even second division kura ni kruma. Na enya nti ye say
municipal football coordinator no Nana Bafo yɛsɛ wɔ town ti yɛhwɛ ne sɛ nyame yɛ adom a yɛne ɔno ne sports fo ne bibɛdi nkɔmmɔ na yɛhwɛ adɛn na ama naba saa yɛwɔ wokɔ baabi te sɛ takyima a first division ɔmo wɔ bɛɛ ɛkɔ 20 ɛkɔ bɛɛ 20 kuroma division 1 ni ha division 2 ni ha premier ni ha kyɛ sɛ bibiaa ni kuroma ne kuro no ada mpan football so deɛ yɛnyina nim sɛ football wɔ kuro mu a ɛma sika kora wɔ kuro no mu ɛba kuro no mu revenue amanfo mbɛtɔ nsuo aburo nkateɛ kwadu ne ade ne nyinaa no ɛma sika ba kuro no mu ahoho ba na sɛ ɔmo bɛbɔbɔ a amanfo ne ɔmo tɔn no ɛma sika ne ka kuro no mu sɛ wata sɛ ne kuro kɛse municipality kɛse te sɛ Nkoranza South division 2 division 2 mpo ni ha me say obɛkɔ baabi ne division yɛfiri mu a munim football mu papa ma me nkyerɛ mu yɛwɔ premier ɛne ne kɔtɔkɔ ne house no wofiri hɔ a na waba division 1 ɛna ɛtɔ so na division 3 division 1 wofiri premier na division 1 division 2 enti ka at least yɛnya division 1 kora nka yɛnya division 2 division 2 kora ni ha yɛni premier yɛni division 1 division 2 kora nso bi ni kuroma ɛyɛ awerɛhosɛm nti ɔkyena Sompa FM de ato yɛ ho sɛ yɛma yɛn nkɔ so no yɛbɛhwɛ saa asɛm no paa ne adi ho nkɔmmɔ ehia papa ɛnam yɛbɛkɔ akɔbɔ yɛn ni akɔhoma eduru Sunday Saturday a aside that no ɛde revenue ɛde sika ba kuro no mu ɛde sika ɛba kuro no mu ti kuro no da hɔ saa ne so da hɔ bi aso nka ho re for the past 4 years ni team bi ani kuro ma na yɛhwɛ no hwɛ ha saa no way ɔkyena yɛbɛdi nkɔmmɔ na yɛhwɛ saa asɛm no na yɛaka ɛho hia paa sabre deɛ yɛsɔre yɛbɛda unity ase na yɛda ɛyɛ